laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Koko wiyete siɗɗoyagal ka diina atto siɗɗoyagal ka enɗan ko nema molanaɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala wowlitani jiyaɓe ɓe wiyoɓe anditu nde tawnono woni nema haray waɗɗike yettugol on ɗon nema ko waɗi ko yettugol nemaji ɗin ɗi renirte ɗi duumo ɗi tabita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ɓe maki fa ni'amu saydun fa qayduha ashkur. ɓe wi nemaji ɗin ko ɗi mbarodi ko ɗi tongirte ɗi jogite ɗi renire ko yettugol ɗi. Karmo koɓɓen ɓe wi shukru ni'ami huwa ta'atul mun'im. Yettugol nemaji ɗin ka gonga ko ɗoftagol wonɗo neminde on. Aray mahagol e ɗum ɗon en aray yiwgol e nder jonde nden bi'iznillahi ta'ala wondema siɗɗoyagal ko nema molanaɗo. Renugol ngal siɗɗoyagal koko joomi men weltorto koko o weltinirte, koko heɓirte aljanna makko on, koko heɓirte yurmende makko nden. Haray renugol on ɗon nema waɗɗoto e kala jiyaaɗo. Ko waɗi kala nema mo Allahu tabaraka wa ta'ala soggi haa hewtini e jiyaaɗo wano wiiri kanko jalla wa ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kala ko yiwɗon e moɗon immorde e nema o jandiwo o fandiwo alaka o iwrani on, alaka o iwranta on si wonaka Allah subhanahu wa ta'ala. Si tawi ɗum ɗon tabiti kaka makko iwrata kanko jalla wa ala haray ɓe wi fan ni'amu tashrifun fattashrifu yaqtadi at-taklif. ɓe wi faman hafada ala taklif dama lahu at-tashrif wa man tahawana aw taqa'asa an at-taklif suliba minhu at-tashrif ayyan kana min al-insan. ɓe wi koko wiyete nema ɗum hino firti teddungal. Teddungal ko firti ko faweede. Kala aynuɗo ko fawako teddungal ngal heddantomo. Kala yeeɓuɗo ko o fawako teddungal ngal o jonnanongal joomi men ɓooray mo ngal ɗon teddungal kala waawuɗo wonde e tagaɓe ala ittitaɗo e muɗum. Ko waɗi ɓe wi'i aqrabu misali ka ɓuri ɓattade fof renti yi wondema Allahu tabaraka wa ta'ala teddiniɓen men adama ayyama tashrifi. Kono nde tawno hadha tashrif yaqtadi at-taklif ko joomi men nemini kon ben men adam ɗum ɗon firti fawande hanande renirede oɗo nema. Allahu tabaraka wa ta'ala tagiɓen men adama tagiriɓe jungo makko ngon o waɗani ɓen men adama piiji ɗi tawata gotum fof no firti teddingol jiyaɗo. Woni wi'ugol malaikaɓe ɓen yo sujjan ɓen men adama tashrifan wa takriman lahu ka teddingol ɓe e ka ɓantugol fi maɓɓe. Ko wano noon kadi Allahu tabaraka wa ta'ala honni ɓen men adama ka nder aljanna tawi ko e nema e ɓural makko tun o honniri ton ɓen men adama. Haray ɗiɗo ɗi fof si ɗi tumboniri o holli nemaji ɗin ɗi ɗuuɗi. Awa ɗin ɗon nemaji ɗi firti faweede goɗɗum ko ɗin ɗon renireɗi heddo e juuɗe neɗɗo. Joomi men jonni ɓen men adama taklifu gooto woni naatu ka nder aljanna wona ton ina jeya e nemaji ɗin tashrifu on. Taklifu on woni ñaamu kala ko faalaɗa wonu kala ka faalaɗa ka nder aljanna si wonangal ɗo leggal ta ɓattongal sakko memangal. Ko ɗum ɗon woni taklif tashrifu mo ɓe waɗanaa. Joni noon ɓayri ɓen men adam waawaɗi aynitude oɗo taklif
fiyo ɓe waawu heddaade fi tashrif nde ɓe welsindinoo e taklifu on ɓe ɓattii leggal ngal ɓe haɗaawata ɓe ɓatto ngal balɓe ñaami ngal ɓaawnde ɓe haɗaata ɓe ɓatto e maggal ko honɗum hikkitunoo ɗon ko o neema tiiɗi ko o neema ɗuuɗi fow naa ɓooreede neema on yaltinee e nder makko naɓe nokkugo ko ɗum heɓinoo kaa ko ɗo noon karmokooɓe tarbiya ɓe wi'i kullu tashrifin tahtahu taklif kala teddungal ngal joomi men waɗanma siɗa mari hakkil ɗaɓɓitu a yi'ay ley maggal no woodi ko o fawma fii yaa heddoro ngal si tawii a waawii aynude konko o fawma ɗon a welsindaaki e ɗum siko yamiroore a meemaali ɓattiɗaa siko haɗoore fanni ma hiɗa reeni ɗum ɗo haray hannde kadi neema on hino duumanima si a welsindike e yamiroore nde ma a waɗɗitike meemude ko haɗaɗaako si bemmen aadama e marde teddungal tagiraaɗo junngo joomi me'en sujjinaa malaykaaɓe wa ullima ma lam yakun ya'lamuhu lmalaa'ika bemmen aadama anndinaama ko malaykaaɓe anndaano ɓe honnaama ka nder aljanna taa ɓattongal ɗo leggal ɓe waawaali si wonaa ɓattagol taa ñaamu ɓe ñaami ɓe yaltinaama ene ɓiɗɗo maɓɓe no waawi arde ka dow leydi ɗo neemine neema o jonne taklifu oɗo neema o welsindoo e on ɗon taklif neema on heddanoomo kanko ɓiɗɗo on no waawi wonde waawataa wonude ko min almustahil ɓe wi man talaba almuhala hasala ala almuhal mo ɗaɓɓii ko waawataa wonde koko waawataa wonde tawata mo o heɓata fii honɗum joomi men hollii en teddungal ko firti ko honɗum ko fawe enen kadi fopp alaa mo waɗante moƴƴere si wonaa haray no sengoley nden ɗon moƴƴere taklif si o reenaali on ɗon taklif a ɓooray mo an jiyaaɗo on teddungal ngal waɗanɗaamo ngal ɗum ɗon hino woodi jooni sen fottii ɗum ɗon en faami faamen joomi men no jeyaa e ko wii nelaaɗo on yo mahir diina islam fiyo ka yahu ko waɗi ko diinun ka tawata ko sakkitiika ko sakkitotooka kadi diina goo arataa ɓaawo makka annabaajo goo arataa ɓaawo annabaajo on nelaaɗo goo artataa ɓaawo nelaaɗo on ko kaa ɗoo diina heddotoo haa darngal daroo kaa ɗoo diina hino lanndi jogiiɓe kaa wona siɓɓe wona gootu wona hiɓɓondirɓe wona wallindirooɓe wona yiɗindirɓe kaa si ɓe pottondiri ɓe añindiri ɓe wikkondiri ɓe waawi naɓude goɗɗum hay fus ɓe waawataa naɓu ko ɗum si gooto e salafu salih e deftere wi'eteende min adabi salaf ɓe wi'i o yahuno haa o nawyi tawi mo acci ɓiɓɓe tosokooɓe ɓe ɗuuɗa ɓe njanɗaali taw ɓayri o so'ii feƴƴingol makko woɗɗaa tawi ko ɓikkoye tosokoye o acci o nodduno koye fop o janni koye dars hara ko darsun tatbiqi amali sabu ko ɗum ɓurata tabitude e hakkil e di ko wowla o inni ɓiɓɓe makko ɓen mo bee maɓɓe yawka buruure addo e leggal gootal yergal townata wooyo addi gooto fof e maɓɓe yehi hoccoy leggal gootal addi ɓay ɓe addingal ka damal suudu makko o wi'i njano on haɓɓanan ɗe leɗɗe hawtindirɗe ɗe fopp waɗa ɓoggol haɓɓaade o hawtindiri leɗɗe ɗen ɗe fopp majje o haɓɓi ɗe o wi'i an njano on ɗettu dongal ngal helaangal waɗa kunte ɗiɗi wallinaa ɗa o wi'i baaben ɗum waawataa wonde mi waawa leɗɗe ɗen mi waawataa ɗe helde ɓe wi'i ɗettu helaa ka ɗoftagol o ɗetti o wi'i baaben mo yii ɗum ɗo waawataa wonde dongal leɗɗe goɗɗo waawataa helde ɗum ɓe wi'i awa jooni innu miññiraa e maa ɓen kamɓe si ɓe waawa yo ɓe helu ɓe wi'i baaben si koto waawaali taw si men waaway ɗum men ɓe waawataa ka o wi'i awa firtu jooni dongal ngal o firti o wi'i senditu leɗɗe ɗen o senditi
o wi joni goto fo e mon yo ɗettu leggal ngal adduno ngal hela ngal ɗon tum goto fo ɗetti ngal tum tugge ka horu heli waɗi kunte ɗiɗi wallini ɗa o wi mo ɓe gayni helde leggal ngal adduno ngal ka o wi ɓe wi hi o wi komi wi'ani ya haɓɓu helon ko fii yo on andu si on woni gootum gooto wawata on nde tawno non on faami ko tumbondiri wela folude mi faala on faami nde si on jaɓaali tumbondirde wonɗo wo helay on helira on gooto gooto haalanno nde tawno gooto fo e mon heli leggal gootal ngal kono gooto fo e mon waawaali helde cinkindiraaɗe ɗen si on cinkondiraani ko non helugol on welirde hada misalun hayyu ko misal wuuruɗo hollayɗo allahu tabaraka wa ta'ala imo jeya e ko lerɗini julɓe ɓen nde ɓe wonata ummatan wahida ɓe wona yadan wahida ɓe wona jungo wooto ɓe wona bimana mofte goote bal ko ɗum si allahu tabaraka wa ta'ala andintinni julɓe ɓen oɗo nema wiyeteɗo ni'matu al ukhuwa o wi e suratu ali imran wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan idan bi nassil aya al aya on firti wondema anna al ukhuwata ni'matun min Allah alaysa kadhalik o wadi o wi'i wadhkuru ni'matallahi alaykum ayu ni'matin hiya idh kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan idan al ukhuwatu ni'matun min Allah wa bina'an ala hadha si tawi ukhuwa on wonugol en siɓɓe ɓen woni neema ene si en reenaali oɗo neema ene o iwata e juuɗe men sikkuɗe o iway si tawi en reenaali neema on woni neema mo joomi men wi on hari ko on ayɓe ko on konnondirnooɓe ko on añinirnooɓe hakkunde awsa e khasraj no anndi ɗum joomi men ɓay addi diina kan o mooɓindiri o ɓannindiri o woowindiri ɓerɗe mooɗon ɗen ɓay ɓerɗe ɗen woowondiri hande kadi wontuɗon siɓɓe ɗum ɗon wonti neema joomi men goɗɗo e dow mooɗo jooni ɗum ɗon woni neema si woni non neema haray woni tasrifu ka si woni neema woni tasrifu oɗo tasrifu ngal ɗo teddungal waɗɗike aynugol ko ngal addiraa ko woni reenugol ngal aray hino jeya e ko allahu subhanahu wa taala ɗaɓɓiri en reenugol oɗo neema wiyeteeɗo ni'matul ukhuwa ko waɗi joomi men holli ko ɓerɗe ɗen o woowindiri awa siɗɗoyaagal sellata si wonaa haraka ka ɓerɗe ngal iwri ko waɗi joomi men ko ton moƴƴintinni o wi wa allafa bayna qulubikum o woowindiri ɓerɗe ɗen holli wondema anna al ukhuwata laysa ala lisani siɗɗoyaagal wonaa ka ɗenngal ka ko honto siɗɗoyaagal wonata kaka ɓernde si iwi ka ɓernde yalta e tere ɗen feeña tawa hino laba kono si siɗɗoyaagal woni ka ɗenngal dillinta huunde sottinta huunde bal allahu subhanahu wa taala wowliti e suratul anfal o wi'i ko kanko woni mooɓindirɗo woowindiri hakkunde ɓerɗe sahaabaaɓe ɓen o wi wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna allaha allafa baynahum o wi nelaaɗo ko min mooɓindiri hakkunde ɓerɗe sahaabaaɓe ɓen si a ɗettuno ko woni kon ka dow leydi fof waɗuɗaa fii yo ɓe woowondir fii yo ɓe yiɗindir waawataano laataade ko waɗi ko diina joomi meɗen kan tun waawata mooɓindirde ɗuuɗuɓe ɓe yiɗindira e huunde wootere waɗi so tawi ko jokkaa kon ko huunde wootere ɓerɗe ɗen wonay gootum kono ko jokkaa kon si serti ɓerɗe ɗen no waawi wonde kadi gootum ɗon jooni noon diina islamu ko gootum idan julɓe ɓen ko jokki kon ko huunde wootere ko ɗum si tawii hino jeya e neemaaji haanaaɗi ayniteede
koko wiyete al ukhuwa al islamiyya qabla al ukhuwa an nasabiyya atto siɗɗoyagal enɗam hino jeeya e ko ɓuɗa haanede dankede aynite siɗɗoyagal ka diina siɗɗoyagal ka diina nelaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi goto e mon gonɗinta gonɗinal ngal timma haa o yiɗana siɗɗo makko on yer e sifa ko yiɗani kon hoore makko ɗen andi mahagol e dow ɗum ɗo hino woodi e ko karmakoɓe tarbiya wi'ata jikkuuji ɗin no woodi jikkuuji ko wi'ete hubbuka li gayrika ma tuhibbu li nafsik hada khuluqun tayyib ko jikku labaɗo non yiɗangol siɗɗo ma o yer e sifa ko yiɗanɗa hoore ma kon ko jikku labaɗo non kono no woodi jikku wongu dow ɗum kadi wi'etengu khuluqul itharul gayri ala nafs jikku ɓurnaygu ɗimmo mum e dow hoore mum ngun kadi no yeeso dow nguɗa ka kono si tawi neɗɗo on waawali taw heɓude yiɗangol siɗɗo mum on yer ko yiɗani hoore mum kon o hino waawa faweede ɓurnugol ɗimmo mum on e dow hoore mum o waawata si o fawama ɗum kadi haray ko taklifun alayhi lima la yatiqu haray ko fawgol mo ko tawata o waawata immanade ko ɗum hiɗen andi yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe nelaɗo on ne'unoɓen tawi ko kamɓe ne'i ɓe feƴƴuno jikku wi'ugol sa yiɗani siɗɗo ma on ko yiɗanɗa hoore ma kon a moƴƴike makko ɓe feƴƴuno ɗum ɓe wi'uno haray no raɓɓiɗi ko sa ɓurnimo e dow maɗa woni a yiɗanimo fi honɗum ɓe nelaɗo ne'i ɓen kala arɗo ɓaawo so malete aduna atto laakara ko ma o ne'itoro needi maɓɓe ko waɗi ko ɓen ɗon joomi men wela ko ne'aako artuɗo ɓaawo wo so soray e welaye on ko so hawrodiri e maɓɓe alaaka o sinca o rewa o ɗaɓɓa needi goo ndi joomi men weltoranto mo yiɗamo hara wanaandi o weltoranno aranɓe ɓe imamu malik ɓe maaki lan yusliha akhiru hadihi l umma illa bima salwaha bihi awwaluha en wawata heɓude laawol ka moƴƴiniren sakkitiɓe ɓe haranaka aranɓe ɓe moƴƴirno hiɗen andi khuluqul ithar e ɓe sahabaɓe ɓe nelaɗon ne'i ɓe e artuɓe ɓaawo ɓen ɗon ɓe ɓen ɗon ne'i ɓen ɓe wino jeeya e ko tabiti wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe heɓi koɗo maɓɓe nyalaande goo tawi ɓe alaka cuuɗi maɓɓe ko nafe ɓe wi oɗo ko koɗo no teddinire wernede wernugol no jeeya ko firti wallugol mo heɓa ko ñaama ɓe maaki ala ko ñaame ɓe wi sahabaɓe ko hombo e mo on wernantanmi oɗo ka mu'um waɗananmi ɗum joni heɓaki immotoɗo kisan wi'a waɗay ko waɗi ka suudu nelaɗo no fewdori non jooɗiɗo ɗon fof kadi no andi ko non ton fewdori acca ton goɗɗum ɗon non immagol tun inna ko min wallinoyamo e heege nge nelaɗon hulinge hara e waɗali ko ɓe faala kon ka ɓe darti gooto jaabaki gooto miijiti haa wi'i min mi waawoye nelaɗo min mi naɓoray mo mi wernam o hirto ɓe maaki naɓanoramma o ɗetti koɗo on o naɓi ka galle makko o inni ɓeygu makko ko koɗo nelaɗo ni tedduɗo ɓe maaki yo en honnumo ɗo teddinen mo haa bimbi mi naɓoramo oya wonon anda andi no jeeya ko koɗo yaagal firti teddingol no jeeya ko teddingol firti wallugol heɓa ko ñaama a anda si o ñaami a accaaga ko ñaame a addimo onni ko ñaamete ala gaa onni ñaamete ala ɗo si wana yer ko tawata hari koko turbe pay koye hirtoro waalo en wawatano hay enen heƴude ɗo o wi joni non ɗon yer ko woodi kon fii fayɓe ɓe ɗaɓɓugol ko weltinta joomi meɗen kon no hecci hirtagol en waalo ɗen ɗaanoɗe defu ñaamete on haa o moƴƴa fii koɗo on fayɓe ɓe muññoto hande fii teddingol koɗo nelaaɗo
si tawi ñamete on fewnike a ɓanni a ɗanninay lampu on faamen ala ko huɓɓinire ko waɗi si tawi yonata en fof o hersay ñamugol ha o haara si en defi en ɓannanimo en ñamali ɗon o ɓurata hersude ñamude siko dimo o ñamata o innayomi ñamuɓe walda sattanaymo joni en ɓattoto en fof hiɗen ñamude hollen kadi hiɗen ñamude si tawi non o faami hiɗen ñamude o ñamay yerka tawɗa yeeso makko pottike wo duña mi duñay min kadi ka ñamude mi ñamata ha o haara a faami o inni hi ɓe haldi ɓe fotti ɗum kamɓe ɗiɗo fayɓe ɓen lela wulli ɗon ha ɗanori ñamete on ɓannaɓe haɓɓi deedi maɓɓe ɗi ɓe ɓannani koɗo on o ñaami ha o haari ɓe ɗaɓɓanimo ka o waalo ka o dawi bimbi o tawoy nelaɗo o hewtutungo wi nelaɗon ɓe maaki inna allaha qad ajiba min sani'ikuma fi laylatikuma bi dayfikuma joomi men ka arshi makko o haawama golle maɗen ange ɓeygu ma e o jemma hande ka niwre ko gollondirɗon e koɗo moɗon on ko waɗi joomi men ka makko o ala niwre o ala jemma e ñanon ka makko fof no hentanimo ka joomi men kadi wi'i yomi yeetoma o weltinirima okkugol ma aljanna ene joni turbugol num ɗum ɗon fayɓe ɓe ñama ɓe waalo ɓe kontina ngurna eɓe turbude ɗum ɗon koɗo on ñama aljanna heɓo honɗum ɓuri moƴƴude nguɗo jikku honno ngu wi'ete fulukul ithar tawgol a ɓurnay siɗɗo ma julɗo on e ko jeyɗa ko watta ko kanko jeyi ko ɗum si jommen wiɓe wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa kamɓe ko ɓe jeyi ko siɗɗo maɓɓe julɗo hino jeyi ɗum ɓuri ɓe kamɓe haysi ko kamɓe heerori haysi ɓe mari haaju e muɗum nguɗo jikku sikkuɗe ko jangetengu tun haawe ka ko hanangu wuurede haqiqa na hanangu wuurede ko hikkiti ɗon kadi nde nelaɗon alayhi salatu wassalam hawtiniri hakkunde e muhajirun wal ansar tawi ɓe welti ɓe moƴƴinde hakkunde maɓɓe ɓe suɓa kaari ɓe halfina kaari ɓe inna kaari aynanan kaari mi halfinima kaari nde ɗum ɗon yaari non haa hawrodiri Saad ibnu Rabi'in nelaɗon tummidirimo e Abdurrahman ibnu Auf Saad ibnu Rabi kana min agna nnasi min al ansar mo jeyano ɓurɓe marde jawdi ɓayri on say hari jawdi ko gese tama mo jogino ɗum ko yoni jommen waɗi o hawtodiri e Abdurrahman ibnu Auf on ko marnoɗo Makka ko argol Madina ngol wattimo baaso ko waɗi o acci jawdi nin o dogani diina kan hande julɓe ɓen no accude diina kan dogana jawdi ni ɗum yiltodiri sa wi wana ni ɓe inna aduna on neɗɗo wata wuurirde ni eyi goɗɗo wata wuurirde ni kono kadi jeɗɗo hana wuurirde ni hara ala diina ka si tawi a wawa wuurirde ni ala jawdi hanaka he ahi wawatake wuurirede ni hande si mbuɗi ala wawata ko wuurade ene no hana wuurede hara diina ala sa naɓorali mbuuɗi konnu lorroye ma dargal ñande mayuɗa sa accali hunde konnu marɗa sonja ñande dargal e ko a accali ɗo goɗɗum ko hay fus ko si a acci ɗo goɗɗum maroyɗa haala honto ittunoɗa ɗum honnu waɗɗa ka ko ɗo haala kan woni wona si a accali ɗo nelaɗon ñande feƴƴini konnu ɓe accuno hay fus ñande ɓe feƴƴini hari ɓe ɗetti dolokke maɓɓe tig mo ɓe waɗirta jihaadi on tigoymo fii heɓugol ngawri ko ɓeygure nden ñaama ɓe ñaami haa lanni nelaaɗo heɓaali ko yoɓiroya dolokke on heddi toon ɓe feƴƴini ɗon Abubakar Siddiq yehi yoɓoyi hetti on dolokke artiri ko honɗum lorri nelaaɗo ɗum honɗum lorri ɓe enen ɗen wiide hande si mbuuɗi ala wuurataako wattoren ɗon awa si diina ala wuurataako hada min baabi awla ka
ɓe wi Abdourahman ibn Auf e Sa'd ibn Rabi'in fi en faamu ko wiyete kon khuluqul ithar ɗum kadi hara yasduru min alqalb la min allisan ma sadara min allisan dhahaba ila alhawa ko iwri ka ɗengal ɗo ko hendu naɓata ɗum ko iwrali e ɓernde yahata e ɓernde e ɓernde ko direct ma kana min alqulub min alqalb fa ila alqulub wa ma kana min allisan fa ila alhawa hendu naɓay la yustafadu bihi ko waɗi ɓe wi inna li kulli qawlin haqiqa kala ko neɗɗo wowli no woodi ko hollata ɗum siko gonga makko ka wana gonga ka joni Sa'd ibn Rabi'in o addi Abdourahman ibn Auf ka makko o inni Abdourahman ko jomi men hawtidiri en waɗi en siɓɓe ka diina nelaɗo suɓilan ɓe hawtidi en yomi wallitoma wallitagol ngol no firti ɓay koye siɓɓe ka diina jawdi yerko mi mari kon mi watti e juuɗe ma ɗettu yer haaju ma on ko heddinɗa wo mi ɗefta ɗum sina ɗum hara siɗɗo yagal ngal timmaali ko nelaaɗo faala kon hakkunde men joni miɗo mari galleji ɗiɗi miɗo mari gese ɗiɗi tamaro e nder Madina miɗo mari rewɓe ɗiɗo joni ndaaru e galle am ɗen galleji ɗin ɗiɗi naatu fof ndaara yalta ɗe tawɗa ɓuranima wo wi'u ko ɗe ɗo ɓuranma heddiɗe ɗen mi ɗetta ɗen ɗo ndaara gese an ɗen ɗiɗi ɓurambama wo wi'a ko mba ɗo ɓuranma kontingol gollugol ɗetta man ɗon mi ɗetta heddima man rewɓe am ɓen ndaara ɓuranɗoma wo ɓay a jombali haala ɓeygu mi seera mo jomba on ɗon mi heddoro ko accuɗa kon ko waɗi siɗɗo yaagal ino firti al ithar siɗɗo yaagal no firti honɗum ɓurnugol ɗimmo ma on e dow maɗa jon noon enen taw en ronku fonnugol ka en hewti fonnugol taw en hewtali taɓande leylere nde en hewtali nde ko honno feƴƴirten dow doore nde ɗum ɗo no waali no selli ken Abdourahman ibn Auf wi mi weltori ko waɗanɗami kon a moƴƴike am ɗettugol jawdi ma ndin watta e juuɗe am wi'a yo mi suɓu moƴƴere ko haaɗo mi weltori kono haray mi yiɗu ya tindinan ka ɗaɓɓoyte to mi ɗaɓɓana hoore am ko mi wuura haranayo mi ñaamu ko tora dulluni ala suqil madina ko konngol heddingol e konngol Abdourahman ibn Auf dulluni ala suqil madina ko honto makiti Madina o woni mi yaha mi golla mi heɓa ko mi ñaama haranayo mi fawo e okkoreede ko njelo wuuriri ni hande faami kadi ɓayno arde ko neema no moƴƴi ɓay tun no okkoreede ka yaari wono okkoreede ino faami ɗum ko neemano ɗum haysi woni neema ko neema niɓɓintinowo yeeso ko waɗi okkorɗo ma wo haray o soodorima waɗanɗoma wo si selli o hettorima ka haray o hettorima ko ɗum si tawi ino jeya e ko haana aynede hakkunde julɓe ɓen ko koyete khuluqul ithar hon woni khuluqul ithar aynugol ɓurnede ɓurnude ɗimmo mum e dow mu'um ɗum ɗo no firti al ukhuwa bal al ukhuwa ko ɗum woni ko firti ɓe wi no jeya e ko filla e imam abil hasan al antaki rahimahullahu ta'ala karamo kojo lolluɗo andiraɗo ko wiyete az-zuhdu wal wara fi dunya jogiiɗo ɗum ko yoni imam abil hasan al antaki ɓe wi ɓe faamuno kamɓe hiɓe ruuɗi hiɓe wakkili hiɓe tinni haa joomi men hawtidiɓe e sukaaɓe ɓe yi'i jaka ɓe tinnaaki tawi joomi men hawtindirɓe e setow hiɓe yahu imam abil hasan yalti yahugol yooɓi gatore ko ñaama ka laawol tawi ko nden woodi ɓe fotti e sukaaɓe ɓen sukaaɓe suɓi yo ɓe yaadu sukaaɓe ɓen kattawi mo ɓeeɗo yooɓi gatore ɓe hawti laawol ngol ɓe yehi hay gooto e maɓɓe hari annda o ya fowka ka hoore laawol ɗon fotti kono al ina'u bima fihi yandahu kama taqulu al arab ɓe wi miranhu koko waɗa e nder makko wo sa liiƴi kum hibbata
fu wawata hibbude ko wana ko woni nder ton kon ka a wata wadde ɗo ndiyan ha heewa liiƴa kun hibbane kosan wawa a wawa lowude kun kosan ha kun heewa hibba kun yaltinane njuuri ka kun wawi ɗum al ina'u bima fihi yandahu ko ɗum kun wawata yaltinde ɓay ɓeeɗo ɓe fotti tawi miran hoye maɓɓe koye fof ko nokkun gotun koye wona lawɓeede ko nokkun gotun koye wona rottaneede tawi ɓe yiidaka ɓe iwri kono ko ɓe faami konko gootu ɓe hawti ɓe yehi haa jemmini ɓe faalaka ɓe fawto imam abil hasan waɗa amir bimana safar o ɓay ɓe hewti ɓe wi joni ɓay niɓɓi e ronki joni etoɗen no hirtoren si waala ɓe ndaari fammere ɓe wi suka goɗɗo e maɓɓe weƴƴitan e linsere ñaamirde nden hinde wi'e sufra o weƴƴiti o wi ɓe maaki kala men jogiiɗo njooɓa yo tumban en ɗon haysi ɗuuɗa nakuluhu ala barakatillah allahu yubarik yon men barkinayi waɗen ɗon mo ɓe ɗetti ko mum kon watti ton gatore mum nden mo ɓe addi gatore mum nden wallini imam abil hasan wallini tawi ko ɓe capanɗe tato heɓike gatoje capanɗe tati ko jemmani hiɓe seppi gila bimbi haa jemma gooto e maɓɓe ñaamaali ko gatore nden ayna ɓe jooɗi imam abil hasan allantoakiɓe maaki sammullah nakulu ala barakatillah en haare wi'e bisimillah en torike joom men waɗan en barke ñaamete on ñaame ɓe wi bisimillah ɓe fuɗɗi ñaamude no niɓɓiti gooto fof e maɓɓe ƴakkiti faamini ƴakki haa gayna deƴƴiti ƴakkitugol ngol deƴƴiti imam abil hasan ɓe maaki yette joomi moɗon ala barakatillah yahon waalo ɗon fawto ɗon joomi men yetta ɓe wi weƴƴitinoɗo sufra on yo mooɓitumo wallinaɗa haa bimbi o mooɓiti tawi gatore hay wotere iwaali ton jaka o mondiri noon o walliniɗa yaha waala haa bimbi inna joni yo sufra on ñobbe yahe o uddito wiya imam gatoje ɗen hiɗe ga hay wotere ñaamaka jaka imam abil hasan ɓe wi subhanallah gatoje ɗen no ton hay wotere ñaamaka wo hii ko waɗi ko ɗe capantati woni ga ko en cappantato goto e men fof ko wotere wallinno wo kono noon jemma en ñaamuno ka ɓe wi a en feññinno jaka ñaamugol kono en ñaamano en ñaamano few imam abil hasan ɓe maaki garib wa ajib ɗum ɗo no hulɓini ɓe wi onon ɓeeɗo sukaaɓe ko honnum haɗi ñaamon gatoje ɗen jemma ɓe wi ya imam law samahtum si on newnino yo men lando on men lando ɓe wi lande wo onon ko hanno ñaamon onon kadi ɓe wi ko fiwata on ronku haarude onon ko ɗum min haɗi mi ñaama wo ko haɗi on kon haɗi men ya imam ko haɗi on kon ko ɗum haɗi men menen kadi tawile ɓe haldaka kullu ina'in bima fihi yandahu si gooto e me'en no ɓisino hakkunde ɓen o ƴakkaynode fof o accatama e wotere ko waɗi mo weela o annda ɓurnugol goɗɗo o annda yurmingol goɗɗo o heddinay na hada yusamma bi khuluqil ithar joni si tawi ko ɗum ɗo aramɓe ɓen siforno en ari enen ko homɓe wiwɗen hiɗen ñentinde billahi alayna homɓe ko sakkiti ɓen ñentinten aroyoɓe ɓen ka ko feƴƴuɓe ɓen feƴƴuɓe ɓen wiwɗen ka taw si ɗum no woodi haqiqa no woodi si siɗɗo ma ɓittoto o soñjo o weele o nawna o ala ko ñawndire ɓeyŋure makko nawna hiɗa e galle himo e luwaasi a weelaka o haara ko ahi on fottay ka juulirde waynondiron ɗon o andaka hoɗuɗa a andaka o hoɗi a anda no fewnori o anda no fewnorɗa ahi ɗo ɗum ɗo ko gongani billahi alayhi ayna al-ukhuwa huna ida da'at yebike ka kono noon faamen piiji ɗin ɗi laawaaki madama neɗɗo fi qaydil haya imo wuuri onon ɓe sendoɓe ndiyan jooɗe haa gayne ey anta tushawisu ala nnasi ya akhi ijlis jama na yargol ari haray faamen wondema
jikku islamu o no jeeya e ko firti etagol en waawde yiɗinirde ka ɓerɗe ga si ɓerɗe ɗen yiɗiniri haray fal kullu hayyinun ba'dahu haray fof hande kadi no newi ko ɗum si tawi siɗɗoyaagal no jeeya e ko waɗiri woniri neema no jeeya e ko ɗaɓɓirte giggol joomi men nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu wa dhakara minhum wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi ka worɓe ɗiɗo julɓe ɗiɗo ma rewɓe ɗiɗo ko waɗi jantagol worɓe ɓen sappinaali heerorgol ɓe sifa julɓe ɗiɗo si yiɗiniri sabu allahu subhanahu wa ta'ala ɗum selli ɓe wuuri e ɗum haa ɓe maayi e ɗum hara ko mayde sendi ɓe joomi men fodiiɓe ɗowdinoygol ɓe ñande fof lakkaawu tampi ɗum ɗon yonaali joddi yoni kono hande enen wonaa weldugol ngol fuɗɗagol ngol sattani en ko rawnugol ngol ɓay hande a welday e neɗɗo duuɓi hara alaa njaatigi ɓuri mo ñande goo tum fina tawa o alaa gaño ɓurma e dow leydi ne woodi ka ala hara o alaa gaño hara kadi si a darike landagol ko honɗum waɗuɗaa haray alaa ko wi'ee ko ɗum ɗo waɗuɗaa ko acciren niitu gacciren niitu njoddindin noon ko si on maayi hino laati so on firti no way sa firti islam o si maayuɗaa ko on no hettoyta hay fus a hettoyta almuhim ino jeeya ko ɓuri hittude ko haanuɗen daranaade ayniten wondema ko en julɓe haanuɓe aynude siɗɗoyaagal meeɗen ngal tabita hakkunde meɗen ko waɗi si en reenaali ngal ɓayri ko ngal neema joomi men ɓoorataa neema mo jonni en o sikkuɗe ene bal ɓoorugol mo feeñaali hakkunde meɗen feeñi tawgol mo tawata joomi men noddii en o wolanii en ko laaɓi o wii en fii yahude nasara ko yimɓe ɓe on haanaat ɓattaade ko jokki e ko wi'i kaa darnde fof e julde a wi'ay ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim ɓen woni ɓe jantiɗen ɗo ka moƴƴuɓe ɓe ɓe joomumen neminiri moƴƴere ɓen ko ɓen ɗon neɗɗo etoto nandinagol ɓe wi tashabbahu bisalihina in lam takunu mithlahu fa inna tashabbuha bilkirami falahu nandino e moƴƴo hay si a wa'aali wa makko ko ɗon ɗo heɓata malal na e nandinagol e goɗɗo go joomi men wiɗi tan nandino e yahudu ghayril maghdubi alayhim wala dallin ɗum ɗo no laaɓi ko enen woni toraade ɗum ñande wo ñande joomi men torike ma dandu men naadugol men laawol yahudu e nasara joomi men wi'a hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala si tawi ko goonga makko ko tori kon mi okkiimo kono taw siɗa andi ko on ɗa wolude kon haa okkeɗa ɗum woni haala ka ko waɗi siɗa wolude ko a annda hay si a jaɓanaama honno andirta jaɓaama ɗum woni golle arane ɗen jooni si tawi joomi wi tawi nandino yahude e nasara ko yanuno hakkunde maɓɓe kon joomi wi yen rentota yanu hakkunde me'en tamma wuqu'uhu haalan yani no waɗɗi daro ɗen ɓanten ɗum ɓay laawaaki joomi men wi'i wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay'in wa hum yatluna alkitab wa kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim idan hadha alqawl la yaquluhu alimun ka joomi wi yahudu wi nasara jokka hunde ko mere ɓe jokki nasara wi yahudu jokka hunde ko mere ɓe jokki ari hande ha naati hakkunde men ga tentini hakkunde yimɓe sunna fewtowo ɗimbo mum wi'a on ko mere jokki o jokka hunde hewti ka hewta ɗimmo makko jonni tana mo ɓuri ɗum on o jokka hunde ko mere o jokki on kanko tigiri ko o mere on ko neɗɗo ñolɗo ajaban o ñola o barma mo wuri honno ñolirta nayo haala mettutun ni ɗum ɗo hewti ko jommen rentiɗiɗa ko
ka hewtali hakkunde men ga na hewti ka jomi men wiite aya go sa yiiɓe yahude e nasara tahsabuhum jami'an ka yaasi a wataɓe sendidirde yaasi kono noon wa qulubuhum shakka ɓerɗe maɓɓe ɗen no woɗɗodiri few ɗum ɗo hewti hakkunde men ga ka hewtani ene ko jomi men wolirani en ɗum ɗo ko fi yen ñentimɓe ka ko fi yo en rento ko fi yo en renti ka en ñenti moƴƴi moƴƴani mo yii en si en yalti ɗo joni mo anda fi sunna few ino wawide ɓeɓe serti ɓeno serti ɓe honno sendidirirta mo wawi enen nder ga hiɗen andi no serti ka en anda no serti ka serta ka ɓerɓe ka si tawi diina kan fof ko yiɗi ko en hiɓɓundi si darnama ɗo joni julde innama stawu tarasu wa suddul khalal wal furaj a wita ɓattolande ha yaɓaɓe darto aray moƴƴi joni si en hiɓɓondiri balawal e balawal teppere e teppere howru e howru ɗum ɗo waɗi kip tawi hendu heƴata tawi ɓerɗe ɗen hakkunde majje no woɗɗodiri ɓuri hakkunde puɗal e mutal haray ko hiɓɓondirɗen ɗo ko honɗum nafi na haray ayna al fa'ida al iltisaq fil masajid hara on hiɓɓondiray juulon saffu goto yalton hara si a yii mboddino aranamo a hollatamo ndi handi soppo hara moƴƴere si ari e makko ɗum ko tanama an ɓuttuma ngun e jamma on ko si tana tippike e makko ajib hada ajib ko ɗum ɗo karamo koɓe tarbiya ɓe wi'ata ajaban thumma ajaban wala yanqadi al ajabu walau kana fi shahri rajab no hawni ka hawnaki yimɓe ɓe tawata joomi men ko addi kon fop ko holli ko fiyoɓe onu gootum ka no ari ka diina ko newni yen pottodir certain suumaye koye woɓɓe waɗu nduya lewru ɓe a waɗa hikkayndu ɗon ndu ka fof waɗi de julde nayo waɗi de juma koyo waɗi de julde koyo waɗi de koyo hiɓɓondire si juule hajju koyo waɗi de kullu shay'in koyen waɗi holli yo en wonu gootu joni noon ko haɗi ɗum ɗo kon si manki koko nelaɗo on maaki kon si neɗɗo heɓi o heɓay si a heɓali ɗum ɗon a heɓata ko ɓe maaki kon thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al iman an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah e ma kana lillahi dama wa ma lam yakun lillahi la yadum kala ko waɗirana joomi men duumoto kala ko waɗirana ka joomi men wawata duumade yawman min al ayami sayazulu yahay ko waɗi mere wonnode ɗo nden atto nelaɗo nelede hande mawni ka kono nde tawno ko nde mere joomi men nde addi gonga o wino qul jaa al haqqu wa zahaqa madha al batil inna al batila kana zahuqan ala al istimrariya ma laysa bi haqqin fa huwa zahiqun ala al istimrariya kala ko wana gonga yahay koyo taw a yiɗay neɗɗo o hara yiɗirtamo sina sabu Allah subhanahu wa ta'ala e yinde ɗo toɓɓere ko nde ɗo mankiri e moƴƴa ko waɗi ɗuuɗawi owo kaari no welammi jooɗo ɗon yewton haa o inne o ko welirimmi ko sabu Allahu o seedemu imo waɗande Allahu o buy ɗuuɗuɓe si wi kaari on no welammi on no welammi ko honɗum o waɗanma on ko kanko naɓorimmi ɗon nden ñande tawmi ka hoore laawol oto ala o naɓorimmi haa Madina ko ɗum ɗon yiɗirɗamo ɗum duumoto na ɗen andi hatta duumo so tawtima ɗon a heɓali oto o darike o wi'a andi nden ñande ko min naɓornoma ɓayni
on andi a sottilan habbade ɗo na enen hawti ngallotowan ni ande a ƴawata mi yehi o accimo ɗo ene ko yiɗunomo kon fof kontinay kadi na en faami ka en faamali si o accimo ɗon o yehi ɓaynde tawno ko yiɗirnomo kon ko sabu piihum aduna si kun dirti giggol ngol dirti yahoray joomi men noon kanko nde tawno la yazalu mo yiɗirɗa sabu makko wo giggol ngol wawata dirude ko waɗi yiɗiraɗo sabu mum on wana dirowo hada daruri la budda narifahu ko ɗuuɗi kadi sa wi goɗɗo no mettanmi on ko waɗi alhubbu wal bughdu fof ko lillah hani wonde si a wi ɗo kaari on ko buyi mettatanmi honɗum o waɗuma ma ko honɗum o waɗi on ko ɗo mi yehi mimo jogi ɗo fof no andi on no mari on mi yehi ɗo miɗo yaltina luwasi min ni yo ñawlan ɗon 50,000 on no ronka ɗin o sarhana hoore makko on no ronka ɗin min ni yo ñawlan ɗon 50,000 haa lewru maya mi nattaɗi o wi mi fewndaki ɓe yaltininmi ka suudu a ko ɗum añirɗamo fiyen andu ɓay ko ɗum ɗon añirɗamo ndaren dirtay joni so acci haa ko añuɗamo kon gayni tabitude ka ɓernde selli ken o dawoyi o ardi e otowal ngal o addori saaku hummaaro o addi bidorru nebba o addori ɗon saaku sukkar o wattori ɗon 250,000 ko wallitora dépense hay so wi'ali ɗuma mi falju a wi'ay joni ko an faljuno seetinangol mo ngol ka na so ay so wowlade o yehi tum ko ɗon wiyata ndaara min naami moko ba ko añata sifa ɓe nden ñande hari fewndaki woni mi hawju tum diray joni ko waɗi ko añirnoɗamo kon koko dirata mo wawi dirnude ka si tawno ko sabu joomi men non so artali ka joomi men hara honno yiɗirtama idan ma kana lillahi dama wa ma lam yakun lillahi la yadum idan yiɗugol neɗɗo no haani hootude e honɗum lillah si a añaymo kadi waɗira ɗum lillah joni noon en andi nde tawno yiɗugol neɗɗo e añugol mo ko sabu joomi men haani wonirde ko la budda an yakuna tahta shuruti qabuli l amal wa illa la yusabu fa'iluhu ko waɗi yiɗugol neɗɗo sabu joomi men ko dewal kana dewal ko dewal ɓayno mari baraji añugol mo sabu joomi men ko dewal joni noon kala dewal fii yo a jaɓane taway ikhlasu no ton mutaba'a no ton si a añirimo ka hunduko ma ɗo tawi ko joomi men wiiɗa añirɗamo sabu mum tawi nderga no woodi goɗɗum goo imma nema mo o mari ma ɗum ɓuttugo o woni e mum ma ɗum har ko ɗum añirɗamo hiɗa wi'a ga ko sabu joomi men tawi hiɗa wi'a nder ga ko sabu huunde kaari ene haray ɗo baraji añuɗo goɗɗo sabu joomi men a heɓay ɗum an na a heɓata joni noon buy ɗo ko woni lorrude saaka umma islamiya on hande khasatan sababa sunna ko nde toɓɓe ko jogagol wi'a alhubbu wal bughdu fillah min awthaqi ural iman hada musallam walakin ayna mawdi'uhu ko goonga añugol e yiɗugol sabu joomi men no jeeya ko tiiɗi e gonɗinal kono jooni noon ko honto mo añata honto mo yiɗata on ɓayɗen anndi si en ɗettii ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi chartul qabul ikhlas chartul qabul almutaba'a sen ndaari yimɓe ɓen hannde ngal damal alhijri wattabdi wongal sendude en saaka en taway siko ikhlasu ɗaɓɓa hingal pottiito siko mutaba'a ɗaɓɓa ngal ɗaɓɓala nder to ko waɗi ikhlas koye taw ko sabu joomi men tum kala noon ko waɗirɗa sabu joomi men haaɗanayi joomi men en ka yawtanayi mo yawtata jooni noon añugol ngol neɗɗo on hino landi tawgol selli ko waɗi kon no haani o añee tawa kadi añugol mo ngol hino mari maslaha rajiha lil umma wa liddin hara ko añirtee kon hino mari maslaha teddungal moƴƴere jiccude wonande diina kan e julɓe
Sheikh ibn Usaymin be maki ka sahwatul islamiyya be maki ma la maslahata fihi fatarkuhu huwa al maslaha. Kala ko wadata tawa maslaha ala emu nafore ala emu haray nafore nden ko tertagol wadugol dum. Kala ko wadata hara nafore ala leymu nafore nden haray ko tertagol wadugol dum. Den andi jomi men no wi sonnabe be si tawi be yalti e jungo be yalti e doftare annashirat yaltube e doftare wi o joni mi anda mi sali mi watta mi tey pasko falda wo en waday andi o yalti e doftare ka jomi men no wi si be yalti e doftare waajebe sa waaji ka wi mi haajaka ko wolta amburi lam boylade ko wolta don ko on haya gondinadu waaju ma na fay do nafali ka wahjuruhunna fil madaji sa taji kemo kambaldi tawi ko ankadi yahata ha arta jeejita nafore no do tajagol moy dum hara sawi Incha'Allah baya caal hakkunde men darike taw o inna habba amilando banni ma milandaki taw mai son tappi do lewru lebbi didi atawi ko an heda tawi ko ya nodditu kadi jododa moƴƴintinna négocia yaafoɗa haray waɗugol ɗum ɗo no moƴƴe ma idan fa tarku hada huwal maslaha ko waɗi an ɗum ɗo moƴƴa e ma nafatama an amma non wadribuhunna jomi men newna si ɓe jaɓali yaapiɓe kono si tawi noon a inni si a accali en yiiday onna ko an mi habbi on no yiidete keɗa sikkaɗa gaynala haray no nafa do kadi piigol si tawi ko yon nangondir piiron be senda on lince fof seko habbitoda liba yo habbito o libete nde don wayno der tawo pedi kema fof yeso ngon fof sifike landi do maw gonnu ko be ngo am pedi mi dum angal piigol lo buri e mojjude ma ka piigol mo ngol no mojje ma idan mala maslahata fihi ya akhi fatarkuhu huwal maslaha accuto joni koko wonɗen sendirde ko woni en sakude ɗo ko woni taƴodirgol wiigol kaari mortike kaari falji joni feremmo tertoɗen ko wowlata monten ko wowlata hawken defte makko sunnen ɗe marnoɗen aynal maslaha fi hada honto nafoore heɓoto nene si ɗum ɗo waɗama on andaɗa wuuri si a maayi haɗata o jangane si a jangaɗi haɗata o jangane si a joodike ka suudu ma a soki yimɓe no heɗanademo ko honɗum haɗi yaha aynal maslaha fi tarkihi honto maslaha woni ɓe inna hijrul mubtadi hada musallam walakin man huwa al mubtadi fergol neɗɗo biɗa ko sunna ko goonga ko mboni biɗa yankojo ko neɗɗo sunna mortiɗo yani e biɗa woni biɗa yankojo na sina ɗum en wi'ay julɗo mortiɗo yane kufru wo ko kefeero ko jalo heddotoga si tawi yanɗo wo woni waɗɗo kufru wo woni kafir waɗɗo biɗa o woni mubtadi haray honto julɓe ɓen e sunnayankoɓe ɓen heddoto kulluna zawu khata fo ko faljayɗu ka joni ɗo ko woni ko fi en faamu ma la maslahata fihi fatarkuhu huwa almaslaha en fowɗen andi tariha holli en wondema nelaɗo ñande nodditi ghazwa tabuk woduno julɓe ɓe yahano ɗuuɗuɓe ka wali kullin udruhu goto fof ardi e nganto mum ngo faami si weeɓiti nelaɗo jaɓanayi lan nganto ango ɓe arno ɓe weeɓiti ka ɓe weeɓitano ɓe arno kala mo nelaɗo on ayni faami oɗo so wi'ilan ko hanno mi yaha ko hunde kaare nelaɗon ɓe makay mi jaɓanalima bonnay ɓuri si ɓe jaɓanimo si o wowli ha o gayni ɓennay awa mi jaɓi si hewtitoy en yaha liannahu huwal maslaha ko ɗum woni maslaha o kala arɗo wowli ko tawata si ɓe wi na gonga ma adday fitina ka islam ɓuri si ɓe wi ko gonga ma on ɓe wiyantamo awa gasi yahu nde tawata ɓe jaɓani ɗuuɗuɓe adduɓe nganto
yehi yalturoyna min ndemi wolniɓe ɓe wi ɓe jaɓi alhamdulillah ɓe jaɓi ɓe jaɓi amin kadi mi yami ndara amin men ɓe jaɓi amin men ɓe jaɓi ha Kaabu ibnu Malikin hewti fiyen faamu ma la maslahata fihi fa tarkuhu huwa almaslaha Kaabu ibnu Malik hewti wi nelaaɗo ɓe wi naam womiɗo okka laaɓugol ɗengal e waawde yewtude haaju an mi annda tagaaɗo mo mi jooɗoto yeeso mum mi wowlana mo fiyo o welto o hooloolan o ronka wadde ɗum mi annda hay onon silan faala mi waɗanay on si mi wowlani on ɗo jooni ko mi faalaa kon no mi faalira non yo on faamu no mi faalira non on faamay ɗum miɗo mari ngal ɗengal kono ino laaɓaninmi si mi waɗii ɗum on hooli kelan ɗo joomi men hutotolan hutina on yeeton yon huto naa goonga jooni noon mi yiɗaa wowlude ɗo ko weltinta on hara joomi men weltaaki accee mi wowla ko weltinta joomi men kon hay si on weltaaki ɗo so weltike on weltoyto ɓe wi a wowlu o wowli haa o gayni ɓe maaki Kaabu o wi naam ɓe wi fii maaɗa ɓay a wi ko joomi men wowlanɗa ɗen habbitiimo e fii maaɗa yaw heɗitoɗen mi wowlaali hunde yo wa akharuna murjawna li amrillahi kamɓen ɓe habbiti Hilalu bun Umayya ari wowliri noon nelaaɗo wattidimo e makko Miraratu bun Rabi'a ari wowliri noon nelaaɗo wattidimo e makko ka dongal yahaano nelaaɗo on pini ɓittini tato tun acci ɓeya fowle no wi ko julɓe li anna ma la maslahata fihi fa tarkuhu huwa almaslaha en faami jooni ka nde ɓen ɗon woni ɗon ɓay kamɓe ko jaɓangol ɓe ngol woni ala maslaha ko salanagol ɓe ngol woni maslaha on e maɓɓe ɓeeɗa ko salanagol ɓe ngol woni mafsada on nelaaɗon jonni gooto fof ko handi kon ɓeeɗa woni balɗe 40 nelaaɗon ɓe maaki tagooto tugguɓe tagooto hiwro tagooto yewtude maɓɓe mo ɓe yewti woota jaaboɓe balɗe 40 ɓay ɗum timmi nelaaɗon immini goɗɗo yawka cuuɗi maɓɓe wiya ɓeynguli maɓɓe ɗin mo ɓeeyo hewtoy ka mawɓe mum ɓen taw fiyo sattene nde ɓeydu ko waɗi ɗo fiihi maslaha ɓeynguli maɓɓe ɗin yehi Kaabu ibnu Malik wi laare nelaaɗon ko ɓe waɗi kon ɓe anndi Kaabu wi himo jooɗi mo huɓɓi yiite mo iwlo tawi alaa mo hiwroto jaabo o arayno hay ka juulirde o juula o salmina o ara tawa nelaaɗo no jooɗi o inna assalamu alayka ya rasulallah mi ndaara toni ɗin ɓay mi habbaaki hito mi ndaara si ɓe sowndito to ɓe jaabitoola mi ronka faamude si ɓe salmitike si ɓe salmitaaki mi yaha o ɗo ɗum ɗo nafaymo ka nafata si nafata nelaaɗon waɗata on sayi nelaaɗon alayhi salatu wassalam wi rewɓen yo yahu rewɓen yehi Kaabu ibnu Malik huɓɓi yiite no iwlaade lanɗo gooto e lanɗo leyɗeele yaasi nani ko Kaabu fewnodi ko windi risala wi yaw wi'anaami Kaabu ibnu Malik mi humpitike mo wondi on jaatigi makko hawkiimo wikkike mo jaasiniimo hakkunde arabuɓen kanko ko tedduɗo hannda e nden jaasere yo accumo ton o terto diina makko o ara o tawan mi gaa mi feccanamo laamu lendin o ɗetta feccere mi ɗetta feccere o mo jokki ko mboni on o jaasini Kaabu ibnu Malik udditi leetere on jangi ɓayo o jangimo haa o gayni o wi ko oɗo musiba ɓuri mawnude mo mi woni on e mum kadi naari ka perdugol diina woni lam weeɓitanaade perdugol diina no mawni ɓuri ko mi woni kon e mum o ɗetti leetere on o ukki nder ton ka nder yiite o sonni mo jotti balɗe seeɗa tun joom men tippini laqad taaba allahu ala nabi joom men jaɓaniiɓe fof yaafuye ɓe foppu maɓɓe ɓe jaɓanaamo yaafuye joomi men ɗettiɓe kamɓe tato wattiɓe qudwatun lil umma ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa as-sadiqin kamɓe tato woni ɗo kala e mon faalaaɗo moƴƴude yo wawwano Kaabu ibnu Malik e Hilalu bun Umayya e Miraratu bun Rabi'a mi waɗiiɓe ñentinteɓe gila hannde ko waɗi ɓe hanndi e mu'um ene taƴagol ɓe ngon nafi ka nafaani ɓeyano si ɓen taƴano nafayno kon nu nelaaɗon sendani afi ɗo aduna ɗo si ɓeyngu ma bonneta suusataamo taƴaade a newnana wanaamo a jonnata ñaama a jonnata yara a yoɓanta luwaasi
a sodanta ordonnance a okkata pass a waɗana ɗum hunde taƴotoɗa lorro akhi famen ɗum o sa taƴi ke kon ɗum lorratamo ɓeyguma mo taƴotoɗa nafa on no takko ma o ɓuttinanama a alamo taƴade hiɗa soñja yimɓe ɓe yaasi fiyollu ɗon hiɗa wi'a taƴo ɗa renti sa taƴi ke fitina on ka oɗo yaasi sa taƴite mo ko jam tanƴiniɗa wiigol la salam wala kala bayni wa bayna so wi gasi habbolanka ma ha ñande mi yehi toon ɗaɓɓugol soƴƴaari wo nan ñande mi yehi mi nokkoran mi ñaama wo moƴƴintinde on yaawa moƴƴintinde akhi si julɗo falji waɗugol doy woowino e makko haa o faama ɓuri moƴƴude waɗugol baaral hakkunde mon henjango wi'a hande kadi yewtere ala faamodiral ala fuy ala si yimɓe on anndi ko num faamindirta yimɓe ko yewtidugol si wino jol la salam wala kalam en faamodira koye ɗum faamodirte kayfa koye honɗum faamodirten hara en yewtaali on yaalinelaɗon ko hannoɓe wara abdoullahi bun ubayy bun salul ko fiye hari o ala bonnude islam on bonni ka o bonnani o lorri ko honɗum hanno nelaɗo wara mo ko tawgol ma la maslahta fihi fa tarkuhu huwal maslah warugol mo ko addata kon no janɗi ɓuri ko kanko o woni wadde ko joni maslaha ala ɗon yo acce kanko o lorra gasi utta nelaɗo ŋaccimo ha o maayi idan si en aynaali oɗo siɗɗoyagal o nema mo joomi men jonni en si en ndaarali no moƴƴintiniren ɗum watten ka wonnoɗon ma ɓuri ɗon en yi ay haayi en joomi men ɓoori nema mo jonni en o ɓooray laaɓa poye jiɓoɗa anndude honto o yaha hino jeeya noon e ko wonata sabu ɗum bona few ko joomi men wi'i kon taw on jaɓu jaltittindirde taw on jaɓu ño'indirde taw on jaɓu sikkondirde sikke bonɗe taw on jaɓu jamminirde jammooje bonɗe ene wona ɗum ɗo woni hakkunde men niini na ya ayuha alladina amanu la yaskhar qawmun min qawmin ka asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun ya ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan attajassus no woodi hakkunde men e ɗi téléphone ji ka ala woodi joomum men wi ta on waɗu en watti ɗum golle ɗen ta on sabotinir sa fewti neɗɗo mo baabe mum jibini soodi dammo hirsi inni mo inde ɓurde moƴƴude e inɗe ɗen ibrahim muhammad musa e sifa ɗen a wi'imo khurafi a wi'imo zindiq ko ni o wiyete ko hombo nanata nden inde weltoro woɗanto mo ɗum ene alaysa min al ibada idkhalu surur fi qalbi akhika al muslim naadugol welo welo ka ɓernde siɗɗo ma ko dewal kana dewal sa itti noon ɗum ɗon tawi joni ko yiite tun naadata ton konno yarinto yahɗa haray almuhim ko faalaɗen faamude ko joomi men acciri en kon e siɗɗoyagal ngal fuutike en taw ɓaynon en maayaali nastadrik eto ɗen hewtitoɗen wattiten tertoɗen oɗo fikra tertoɗen oɗo faamu faamugol ko taƴagol e haɓugol e saɓotugol e aybingol woni ko jaɓinta neɗɗo ko faalaɗa yo jaɓu kon ɗum jaɓinta hay gooto neɗɗo si a waɗi doy o jaɓaali waɗu doy kadi sa waɗi doy o jaɓaali waɗu doy kadi sa waɗi doy o jaɓaali ta haɓu waɗu doy kadi joomi men no annduno firawna jaɓata diina haa o maaya ka haɗaali o wiyane annabi muusa wa qula lahu qawlan layyina o jaɓata noon miɗo andigoy kono hayso o jaɓata ko layyinan o gollirante komo tanƴiniɗa jaɓay on woni handa e layyinan mo joomi men andi jaɓata on kañum no handi e layyinan kayfa ha hal hada yamsi ma l'ukhuwa wawata yaadu almuhim yiltitoɗen ɓaawo
watten hakke faamen ñawdiren piiji ɗin ko ɗi ñawdirtee ko ɓe inni al amradu tudawa bi diddiha kala ñaw ko ngu ñawdirtee ko liddu man si neɗɗo yeyiɗo ka labtani himo nawni ɓanndu ndun no wuli kay docteur ɓe wi'ata wulne ndiyam o looto ka wulnanemo ɗon ndiyam ka reso haa ɗan wula o looto non ndaren sen heɓay lekki ɓanndu no wuli kay na o ma yawoni joni ko nun ɗaɓɓete ɗon yo o ñawndire taw ko waɗe ndiyam ɓuuɓuɗa hibbonmo taw accon ka conci ɗin yoora e makko haa ndaren si ɗuytoto seeɗa si wuli koko ɓunni ittirte jon non oɗo si falji o bonni sa wi'i ko yennugol mo ñawndirta ko honde o yiltoto wona ɓiɗɗo ma ni wona taanirawo ma ni wona ɓeyngu ma ni na gollowo ma ni ko siɗɗo ma tun jom ɓeyngure no wonirɗa ni oɗo ahi ko sulhu tun dogata sulhu sa waɗi ɗoy o jaɓa nelaɗon ɓe maki ko selli ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu wa ma nuzi'a min shay'in illa shanahu ha hande neware naatali e hunde ko nde hulɓini wo nde ronki newade nde labe haala ha hande neware ɓoraka e hunde ko nde laba wosinande kane kastuma gasoy ka sa tawi ɗo sittoma julɗo faljuɗa wi andi an ko a bidayankojo an min neɓima wiɗe ko a suufiyankejo an andi an ko a ɓoyliɗo o wi ndara sa hattali ɗon mi fusa joni hunduko ma ka fillo wi minen on naɗa wawilan fusude hunduko wi'a ko paw kisan o holle mo wawi ɓayɗa wawi mo yennude haray ɗo joni ɓay rifku ardaki ko honɗum gaynira na hunduko fusi na si a arduno nge wigol ahi mi humpitike hunde kaare yimɓe ɓen no ɗuuɗi haala mi hoolaki ɗum few kono ayi ka fewniɗen ɗo wallahi julɗo fof no haani aynude hoore mum ko waɗi fewno ɗo haala no yaawa yahude ayi ɗi piiji ko gooto fof ɓeydu aynude hoore mum wallahi mi yiɗa jooɗaade kami nantata inde ma bonde no wowde si mi nani tum ɓernde am udday hara mi wawata ñawnude ko wallitortalam ko daragol acca waɗugol kala ko wowlay ma ha sunna ɓernde an e ko wowleteɗa wallahi mi yiɗa wallitolam oyna yahi inchallah acci na ɗum falɗa wattata ɓay mi feeta wattata moƴƴi ka moƴƴa sa rewali ɗon honto moƴƴirta koyon piiru en andi on no ñawdirten joni sen rewali ngol laawol wallahi en wa'ay wo faalaɗo mooɓirde ndoni wuttugol ni ɗon andi ndoni ka ndoni yiite si mooɓi ka ha woni mowre ɓeyni mooɓundi moƴƴa a uggini ke a wutti ɓeyni mooɓitundi a wutti moƴƴa haray ko nini mooɓorto joomi men no wi wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu taw sertudey wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu tan wawo ɓen dey munibina ilayhi wattaquhu wa aqimu ssalata wala takunu min almushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an ka kullu hizbin bima ladayhim farihun tan wawo ɓen inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay tan wawo ɓen joni anko la salam wala kalam ko ɗum moɓata moftene laga ɗen ɗum no mooɓa onon ɗum moɓata hay fus si doy waɗama uttali doole ɓuttinta ko laamu tun jogii doole ɓuttinayi laamu si laamu ngu wi sa udditiɗo janngo a anda a wi awa en anday aw kombo mon andata si ɓe tawoyima ɗo na ko an andata kamɓe si ɓe wi a anday a wi en anday si ukkodiroyama a anday andowo on say kono heddiɗo fof mo wana ɓe si a wi anday o wi a anday wattu hakke ka idan aynan piiji ɗi tawi saaku mofte nelaɗo wallahi en saaki e saakike nelaɗon ɓe maaki yo en mooɓondi joomi men wi'i mooɓondiren en faalama mooɓude yimɓe ɓen bi husnil qasdi wan niya kono golle ɗen saakayɓe woni annuye non ko laba wo ko laba si golle ɗen hawrondirale makko annuye laba ɗo o moƴƴinta ko boni kon kañum kano moƴƴina aray ko ɗum ɗo falno ɗen andintinde wasondire
etoɗen ndaarude no wattiren ko waɗi no ɓoylii ni si en naɓiri ni en waata nafindirde si en nafindiraali en waata ɓannude goɗɗo goo ko waɗi ko gacce moolanaaɗe pooɗaa goɗɗo o naata e sunna o ronka anndude ko homɓe o jokkata e sunna ɓe ko honɗum jokki ko sunna ɓe ko honɗum jokki ko sunna oɗa wiya ɓen ko mere jokki na sunna ɓen jokki dey ko waari tun on accita ta yawanmo nden waari ko bidayankojo molna ɗum si oya kadi ɗetti wi ta yawanmo o raɓɓinɗingol conci ɗon buuma ɓengu makko ko bandiru molanandu yiyata joni oɗo naatuɗo kesum honno watta ko hombo tawtata hombo jokkata ɗum mo yiwo ko sunna on feeñiri ɗimmoyano wiide na sunna ko feeñi kon woni e makko ko goɗɗum goo joni ko hombo jokkata ɗum hay e gooto awa etoɗen wonen jokketeɓe wonen qudwa saliha li hadihi l umma ɗum wawata wonde sina hakkunde men moƴƴu nelaɗon ɓe maki on natata aljanna ha gonɗini on gonɗinta ha yiɗiniro on accata mi yeeto on ko wonata sabu yiɗindiro ɓe maki meɗen faalaɗum ɓe maki afsus salama bayna saake salminago hakkunde mon nelaɗon no makude afsus salama baynakum enen ɗen wiwde la salama baynana ajaban en famodiri e nelaɗo si en famodirali e nelaɗo hombo famodirten enen hombo hare Allah subhanahu wa taala danden Allah subhanahu wa taala moƴƴi battaneji ɗi wowidira ɓerɗe ɗen moƴƴina hakkunde ɓerɗe ɗen nas'alullah an yu'allifa bayna qulubina wa an yajma'a bayna qulubina en tora Allah subhanahu wa taala nde moɓindirta ɓerɗe ɗen o wowidira ɗe o danda kala ko bonnata hakkunde meɗen o waɗa en ala hum fewnirkun yimɓe ɓen o waɗa en sabu peewal julɓe ɓen hada wallahu taala a'la wa alam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wadaɗi o noddanowo Allah subhanahu wa taala yewtere nde o yewtire no timmini mo faami ko mo faami ko wiyete dawa e ko wiyete dawa ko jonnugol ko hato jinnako jonnugol ko manki ko wona waɗugol ɗum bayana ko ya tasko ha tawa ɗum ɗo hino manki wowla ɗum ko ɓe yewti ɗo kon fof kamɓe Cheikh Alhouseiny hakkunde meɗen Allah ɗum manka hakkunde men ko ɓe landi e waɗugo yardiɗe wadde no manki hakkunde men hande oɗo waɗo huwal islamia ngal ɗon yeni gotoyagal islam haqiqatan ngal ɗo no wayi wasi ngal montama no wayi wasi ɗum tippanoki ka sharia alama ka ɗuwa hakkunde julɓe ɓe hakke ma ko ɗum hatta hakke ma ko ɗum majji hakkunde julɓe ɓe ɗum noon wona hakkunde men tun ko ɓe yewti ɗo ko wona hakkunde men enen julɓe lagine ɓen tun ma julɓe koloma ɓen tun ngannene goto yakan manki ko hakkunde julɓe ɓen fof e nder aduna Allah mo fof makko tawi noon ko ɗum ɗo wonno ko jonnuno l'islamu on doole ɗe ɗum ɗo woni doole l'islamu ko doole julɓe ɓen ni jente moƴƴa nene gotoyagal l'islamu ngal ko ɗum woni doole julɓe ɓen ko ɗum woni miri maɓɓe on ko ɗum woni ko ɓe hulirte ko wona doole l'islamu l'islam no dolni ka woni ɗon ɗuytotako hay ñallal gotal ñande wo l'islamu dolnay ko julɓe ɓen hunaka farqun kabirun bayna al islami wal muslimin l'islam on e julɓe ɓen yiida yaada l'islam nola julɓe ɓen nola l'islam on Allah wi ko kanko addi o naɓay ha hewtoya inna allaha balighun amri o yottinay fiyake makko ko ɗum waɗi ko ɓay Allah ƴetti ahdi wondemo kaaɗo dina l'islam o naɓay ka ha ka hewtoya waɗi si ka luppi hande e nder aduna min ɗum hino jeeya e ko faaminin ni mu'jiza e wonugol gongal kaaɗo dina l'islam ko tawi kon ha hande ni ka woodi ka luttay si tawno hara ko enennu
Allah akkirno ɗum wallahi haray no fi l'islam alaka wala lene ratta ɓura so ƴetti ɗum ɗon akkidi en hoore men qur'ana wi wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wata on poɗondir wata on lanco ta on sertu échio ko wiyete fachal échec yani wonto yimɓe lo'uɓe ko nanguɗo wotawa gasata ko eɓɓuɗo wo laatotako ko nanguɗo wo ko meere ko nanguɗo wo ko jalnori kaka jale ɗon ko ɗum wiyete fatafshalu wa tadhhaba rihukum miri mon on doole mon ɗen ko hulirte ɗon ko yi'a fes nela sallallahu alaihi wasallam hari kanko yimɓe makko ɓen hiɓe huleteno embere ka yaarete lewru si ɓe ɗo wiyama nelaɗo yimɓe mum ɓen ɗo tawa kaɓe wonɗo hakkude ɗo e ɗo ta métro wal ma avion wal wiiray lewru si hewtoya ɓen wonɓe toon si andi hiɓe ɗo hara hiɓe huli kaɓe won ton tawa ɓe siwaɓe ɓattagol fes kono hiɓe ɗa nelaɗo yimɓe mum ɓen no ɗa mo kala takkay needi hula joni noon arete ha wiye ko kamɓe ni tawa ko heeferaɓe wiyata men landaki o hay si tummodirama ha gasi wiyama chef de quartier o nge ɗuma o fof tummodiri ko tuma kala penale gayna penede Allah yedda e bon almami o duwano en ɗo ko mari nder ton ko wola ko yo duwo ko yamirta o haɗata hay fof jon noon polgal men ngal koye nene goto e Allah ko pré wallugol si o wallali en kadi en fokkita e nokku wana doole men ɗen e jawle men ɗen jonnata en polgal ngal ko jonnata en polgal ngal ko Allah daali wa man nasru illa min indillah ballal julɓe ɓen heɓirta polgal sina ko iwde Allah o wawata e wallude kadi sarti si o walla en ko ma yiɗidiren jogodiren wonen nene gotoɓe wonen e programme goto ko ɗum woni condition wallugol en inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah subhanahu wa ta'ala himo yiɗi ɓen ɓeno haɓa fino dina makko ka ñiɓira tawa hiɓe sappini hiɓe jogodiri a sikka e maadi mahandi ha gasi pentira mbimaadi ɗo de karoje ɗe wonɗo yiide ɗo iɗo wawi ngarude ɗo ha anda birkire go wonno nder ton sengo gono toli ma siman on timma dose on timma ma jaare timma ka woni ɗo ka karola ɗo bunyanun marsus harale pellet nde birkije ɗen no joɗɗine haray wonde woday fusude woday nde siman on timma woday nde koccu timma kono si gasama waɗede ha gasi karolama a ndaara ɗum ha anda ko honde boni nder ton ko ni Allah faalirano en o wi sen hewtiɗo haray o yiɗi en foolen noon ko ɗum ɗo woni nene fi polgal ngal kono julɓe ɓen feccike ɓe ayri ɓe sinki piiji ɗi tawata joni ko julɓe goo ko tambitagol heeferaɓe goo ɓurani ɓe e ɗi tambitagol yoga e julɓe goo jonna misal leydi ɓurandi jogeede e hakkil e faamu e taarika e maandeji diina kan ko woni e mum kon ndin leydi ndi añii julɓe arɓe e laamu ari e laamu jooɗi jogiti laamu ngu tawi ko ilmaniya yimɓe layka ɓe tawata haccati maɓɓe alaa e fii ko wiyetee diina ka hukuma maɓɓe ka gouvernement maɓɓe ko ɓen joginoo leydi yimɓe hungiiɓe alqur'an jogiiɓe doctorat e diina ɓe ɓeygoli mum buumi hungii alqur'ana ɓen nangi peyi jogiti waɗi gouvernement haa gasa leydi ɓuraandi andeede e maandeeji diina kan añiɓe suteni ayɓe alyahuda e annasara e hoore maɓɓe fii ɗum hiɓe serti fii ɗum ɓeeɗa no wiya ihwanul muslimina ɓeeɗa no woni honɗum goɗɗum goo ndaare leydi julɓe no jokki alyahuda e annasara sanctioni waɗani leydi embargo leydi julɓe wi ñaamete e piiji ɗin fof naayo yaw tawi ko weltingol alyahuda e annasara
tay ndin leydi ko ni mari keerol territoire terrestre ko nokku gotum pet ko lutti ko fof ko maayi hakke ma ko ngaygu ngu añinirgol ngol woni hakkunde leydi ɗen ɗiɗi ɓeya faala dépense de ko yaata 4 milliards de dollars fii jasugol ngol laawol ɗon ɓeeɗa wonta suuriire jooni tan ana laawol ko ɓe yewtiraga ɓe jooni julɓe résultat ɗum ɗon ko cheikh o maaki kon hon ɗum ko julɓe ɓe loyi heefera ɓe frappay mo ɓe faala wonde ɓe faala o ɓe frappi libi ɓe frappi syrie ɓe frappi afghanistan ɓe frappude ɗen leyɗe no ɓe faalira ɓe jiɓitay sudan kadi ɗebarɗe ɗo kadi reɓɓe yalta ka yaasi garo wiya démocratie wuriya to tabir ka tawata leydi ndi anndanɗa hoorema président ɓe ɓen fof e ministre ɓe ɓen fof mo ministre jo kala quartier ka woni ɗon ko kanko woni imam on ɗon kanko julnata juma on hara mo hundi e qur'an jiwɓe yalta joni e ndir leydi daro gorto ha laaɓa pos wiya har yimɓe tampi hara ko weltingol alyahuda e annasara taa ko sabu ronkugol ñinnugol ngal Neenegotoyagal l'islam ko mankani e polgal ngal wo wallahi ko sen tabintinni ko ceerno noddi en e mum kon ɗo si jaɓi wonde Neenegotoɓe oy koye ceerno on kanko o ɗaɓɓaali yo goɗɗo e men yiɗan oya ko yiɗani hoore mum kon joni koye goɗɗo e men suɓo ɓurno oya e hoore way tawi e ñewtal taw hayɗa gasal taw ɓayde pelletle ɓeya ko ɗon wonno kam ndarengal ɗo Neenegotoyagal l'islam ko ngal ɗo tum mi yi e qur'ana ko Allah jokkintinni naatoɓe aljanna ɓe hakke ma ko fi maggal mawni dendanangal ko Allah yamiri en kum fof ko aduna ga o ñaaɗi e dow muɗum kadi si wonoyi naatoɓe aljanna ɓe suɓama ha gasi wiyama ko ɓeɗo natata aljanna ko jokkitata ɓe ka aljanna ko ngal Neenegoto wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan yimɓe ɓe Allah suɓi naatugol aljanna ɓe haga joni ɓe naatde aljanna Allah daali ɓe naata aljanna ha men seeka ɓerɗe maɓɓe ɗen taw men itta ton kala ko wiyete gañanendi e konnaagu mais waɗa ɓe Neenegotoɓe taw si ɓe naata ka aljanna kadi kaw yi goɗɗum ngo ko ɓe yaade mum toon sina ɗum joga jomiraɓe gande firoɓe qur'ana ɓe wi'i wonnema ɗum ko Allah wi'i ittay ɗon ka ɓerɗe maɓɓe si ɓe naata ka aljanna wosi ɓe itti ɗum ga haray ɓe naati aljanna haray ɓe naati aljanna ɓe ma yaltaw sakko ɓe naatoya oto si tawi goto kala emin yiɗani o ya ko yiɗani hoore mum goɗɗo nawlata o ya fimo gorni ma fimo jangi ma fimo jogi otowal ma fimo ɗumani tawa a woni e ɗum tawa joni koko jogiɗa kon faalaɗa yo oɗa heɓu haray aljanna no woodi ko ɓuri ɗum ko tampini e wo ko wiigol kaari ɓuratala kaari wowrata kaari ɗumannota ko ha ronkaɗana ko si ɓe non en hentike ha laaɓi fof kamɓe ɓe yiɗidiranno bi maana piiji aduna ɗin ha ɓe yiɗidiranni kadi wallahi hay moƴƴere nder laakara ko ɓe woni haɓɓi poolondirde ñande goo seydna Alhouseiny e seydna Alhasan ɓe fottuno mo kala fanti futa hay goto yurake oya hay goto yurake ha juuti oya wi en hiwrondirta oya kadi wi en hiwrondirta goɗɗo e maɓɓe wi oya assalamu aleykum eyi wa aleykum salam on kon ɗum hanno waɗa ɗum law wonela sasa maki julɓe ɗo foti adi ɗo salminde on ko on ɓurata baraji ko ɗin kadi mi faalanama karmo koye joni noon ceerno on muhadara makko on si o nani ke moƴƴa ko muhadara wonɗo pratique woni très technique no jonni ilqawo makko on hino jonni hino nani hino faami landaki ayeje dongal qur'an landaki konguɗi ulama koko woni e ken si jaɓama gollitirama joni joni change ay joni mi sakkitora o aya mo ceerno on jangi ko sortu hujurat hara ko on ɗon tun wonno ko jaɓa hara en jaɓuno on ɗon tun julɗo e julɗo haɓatano aduna julɗo e julɗo haɓatano Allah daali ya ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ko bornoje ɗe Allah joƴƴini fiwata en haɓu hey ko onon yo gonɗinɓe woɗɗite ko ɓuri heewude e sikke ko waɗi yoga e sikke ko bakkade
faamen noon ko sikke ɗiɗi ko sikke moƴƴe sikke bonde jon noon kala julɗo mo fottuɗa julɗo siɗɗo maɗa ko ya waɗu ka ɓernde maaga holla wondema ko o moƴƴo ta miijo ko o bonɗo ko ɗum aya o wi'uma aya on ko wi'uma ko waɗi noon a fottata tun e goɗɗo yi'a ɗon ko o boni ko ko ɗo a so wi ka yiwɗamo ɗon Allah wi'a wi'u ko o moƴƴo e misal fottaɗo tun e goɗɗo haa gasa ya ha ɗi toni ono ɓawli tawa toni makko ɗin no ɓawli gir arale ko danejo tawi ko ya gollitir aya on ko Allah daali fu ko ya wi ko ɓawlini ɗi toni ko astahfirullahi allahu akbar ara ko ya gollirte ko aya o wi ko jon noon Allah no wi'uma ɗo ya wi ko ɓawlini toni ɗi ko astahfirullahi allahu akbar e jantagol inde Allah wi'a ɗi toni ɗino nande fiinowo sigareji ɗi o fooɗaymal borogo haa ko yaha o o yo bornore go alankinde ɓay alankinden ɗon Allah addoye wonde kadi yeeso fitta hewto e ka hawre o wi wala tajassasu wata o wiɗondir e ma'na ɓay o wi'ima ya sikku ɗi toni ko jantagol inde Allah ɓawlini ɗi hay so tawi hande ko ɗum ɗa a wi'i ko ñaamowo ɓernde nde wi'i wondema ɗi ñaamay sukareeti Allah waɗanma bornore ta ɗaɓɓitu haa annda o ɓiimay garo ɗon awa ka sikkuɗa ɗum ɓay nden ɗon a lankinde ta lancu yeesore nde o sorto ɗon tun o hammira ley to wiyawa jooni o yahi fiimoy ko c'est sûr o ko fiimgol ye ñentoɗa haa yaha o suuɗole moƴƴa aynamo tawale ko ɗum tigi tawa o kasti alme ton o maɗɗike glace ɗon on o fewtiri ka kammu wala ñamdu ɗiɗum ɗi o fiimay bornore nde Allah wiima nde wata daaru tawi ɗo a lankinden ɗon ko place amma bornore kadi o wiima awa ko yiwɗa ɗon ko wata wóolu par ce que ko wiyete ñoore ko wóolugol ko musidɗo mum woni wadde ko boni hara mo wadde ɗiɗi ko boni konko no yiɗa yo anda ko ɗum wiyete ñoore jon noon allahu nan ɗo wi'uma awa ko yiwɗa ko ɓaya yihi mo fiima joni o waɗanima ɗon bornore o wi wata wowru ko yiwɗa ko ɗum wiyete wala yahtab ba'dukum ba'da siko ɗon dariɗa ha joni on haɓaade o anda a yimo o anda a miidike ko a sikkimo sikke bonɗe hay joni o anda probléme ha joni waɗani bornore barama daroɗa ño'oɓen no mari départ par ce que hiɓe hunjani ɗum allahu akbar awani ko yeetade o goɗɗum o adna boni ɗiɗon andi ko hombo mi yiino fiima oppo o wooli o ño'i on say probléme o memminoto ndaari Allah subhanahu wa ta'ala no baara fiiji yimɓe no pusa bornoje woɓɓe go woni lanca kadi hay nden ɗon wattan hakkito accuñoore nani billahi wallahi hay ko yeeso makko mi woode ko Allah wi'uno kon taw wowru e ɓaawa makko wi'a ɗum ɗo suusi Allah yeeso ɗo o sikka ko ɗum woni ngorgu hay ko yeeso makko miɗo waawi wolde min miɗo suusi Allah ko o wi kon tami miijo tami sikkumo ko boni mi suusi mo mi sikkimo ko boni mi suusi Allah mi ndaari siko goonga mi suusi Allah mi wowli kadi miɗo suusa Allah kadi wowlugol yeeso makko kadi ko an tigi woni bandiru ɗum naatan an ka suusi Allah haa fiɗɗitoyi tawi nde nden ñoore Allah subhanahu wa ta'ala no haɗi ko ɓuri moƴƴude yo iwru e julɗo kala ko iwrata julɗo ara e julɗotaako ko moƴƴi seede muɗum ndaare hakkunde nelaaɗo e Abdullahi ibn Ummi Maktum oɗo bunɗo nelaaɗo sallam e stratégie dawa maɓɓe on ɓe felliti yoga e Quraysiyankoɓe joomiraaɓe jawle e teddungal si gooto e ɓe jaɓi buluuji jokkay ɓe négocie haa ɓen ari minen ko hattame yaato yinkoyno toon ɓe yiɗa yigol koy are tun ɓe jeeji ɓe haa ɓe fof ɓe nder ɓe ari ɓen ari naati ka nelaaɗo e misal e basenji maɓɓe ta 3 métres no dasaade e kufunaaji taa ɗi tuggoyi ka kammu e katkatiji e ɗuma piiji lix tun basenji daneeji hiɓe jooɗi nelaaɗo no weltii no gasa heɓay gooto jaɓoo bunɗo iwoy ka iwi no wi'i Abdullah ibn Ummi Maktum e coñcoye mum ɓoylondirkoy
ari jawe hore mabbe rena do ya Muhammad allimni ma allamaka Allah Muhammad tindina ko jowma tindima nela sasam bayi dum andi programme on boni sifa be ya wino yi ayi ko dum ngata be batto nela sasam nyirbi ni bukki abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma mawbe be hakke mako be nela be teddino be jabata firde ngal don no hanno ben abasa nela do musi abasa na musi de ko nyirbi nike bukki Allah fili nela sasama ko nyirbini kon ko hucci fi ko bundu on ari kon Allah feli mo hanela sallama ma fodi hore mum yetenan fi Allah ko nela do wadi don kon ko hundum dum lordi Abdullah ibn Maktum bundo mo rena sa nyirbini yeso a hucci dunno tampini bundo lani yeso nyirbini ke ma don ti hucci ko nela do feli ra ko wala ko wadi o yahe bundo ko si nelaɗo ɓuccunomo ma yennunomo omono wona o andi kono o andali nelaɗo ñirɗini hucci o felama nelaɗo accanaki fiihimo waɗi goɗɗo ko anda o waɗama annon sa fewti goɗɗo tigi tigi a tewi ke a waɗimo haray honto julɗo yagal ma ngal woni awa ko ɗi piiɗi cheikh o wallahi o haadara maɓɓe umino nangi ɗo toroɓe kamɓe cheikh Alhouseiny kala ka ɓe yahi e nder aduna Allah yo ɓe fuɗɗoroɗo oɗo no manki taw oɗo mawdu kala ka ɓe seyni e nder aduna Allah yottinangol Allah mi tori keɓe yo ɓe fuɗɗor o mawdu ɗo oɗo hino manki ndaare ko julɓe woni waddi julɓe e nder Kuwait e nder Imarate e nder Dubai rewɓe julɓe yeeye waɗe piiji ɗin fof lette hara ko julɓe woni ɓe wadde ɗum yimɓe julɓe ƴetta milliards de dollars soda kulobuuji alyahuda e annasara soda Paris Saint-Germain soda ɓeeɗo e ɓeeɗo milliards ta ko julɓe tawa julɓe no ronki juulirɗe no ronki ko ñaama julɓe goo weelaama Éthiopie weelaama Somalie haa tawi heege ngen tiiɗi haa junngo waataa memminaade si joongi jooɗike ka yiitere maɓɓe heege nge waataa ƴettude junngo ngon itta taɓe soodude 200 millions joueurs de football fuujo e leyɗe heeferaaɗe sifa ɓen julɓe hara noon si julɓe ɓen pottini jawle ko Allah okki ɓe kon fof e doole ko Allah okki ɓe fof e effectif e yimɓe ko Allah okki ɓe kon fof ɓe woni e konngol gooto wallahi hay ko côté économie on tumɓe frappay ala yahuda e nasara si ɓe naɓaali mbuɗ maɓɓe ɗin ka banque ji maɓɓe ɓe soodanaaɗe ɓe ko ɓe moƴƴinta kon tum wallahi e nder lebbi jeego ala yahude annasara waaloto ka leydi wiya julɓe faamodire o yasay toon ɗo attantaji ɗi wanno e honno wiyete New York spécialiste ɓe ɓen taskino tawi 7% e économie américaine on ko mbuuɗi wonde iwde Arabie Saoudite calculer 7% une grande économie wano a ɓen ɗon fof e sifa ɗin piiji fof ngelo e men ɗo jogii milliards fay koye no yaltine ka l'école fii hunjagol Qur'an angal ko yoɓire ta ɓen no juulideede hino wonda ɗum to nene ɓorreyagal ngal woni wallahi no manki mo kala e men no ndaarude ɗaya taw ɗum tora wooda to ndaaruɓen ɓen ñoliino ko goonga kono nder on ko ñolɗum oɗa kadi ñoli on to moƴƴo on ɓay nela saslamɓe maaki kullu ibne adama khata'un wa khayrul khata'ina at-tawwabun aya o wi wa tubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun no holli kala gonɗinɗo no mari ella kala ɗaɓɓitanaɗo ella wallahi yiyete yi'anaɗo ella wono cheikh o wiri noon ko yo raɗe haray ko mbo luttirten si tawi ko sakiɗugol ayyibeeji musidɓe men julɓe ko ɗum jokkuɗen haray ko mbo luttirten donc mi garnay ɗo yewtere men juuti moƴƴa ko mi waawi wiide ko mi weldanike cheikh o mourad moƴƴol mi torike ɓe o mawduɗo o wata ɓe accitu o dey ono manki eɓe seenori o e nder aduna Allah haray ko ɗum assalamu aleykum bismillah docteur ma haray o gaccayake allahuma salli ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim haray eɗon geli sifa ɓeeɗo oustaz Alhouseiny si ɓeeɗo yewti haray ala ko wattiɗo ɓe yewtere hannde kadi sifa ɓeeɗo waɗantaake ko wiyete kon ta'lim
mi landi ɓe mi tori ɓe ɓe minewna mi waɗa konngol gootol batte konngudi ko kamɓe tiɓe maakata si jonniten jama on yewtere nden inchallah haray ni komi annditata ɗon no ɓe yewtiri en noon ɗon se wattani yiili kaɓe adda en ɗon ke issaka annabi adama baba adama sen calculi baba adama no ɓe maaki noon nema muɗum okka on haɗa ɓe naadaka a nder aljanna e hoore ɓe waɗa dewal o ɓe okka ɓe naada aljanna nema moolanaɗo iblisa la'in on huɗaɗo kanko kadi no ɓe makiranten noon hari ala rewowo ɓuri mo ɓeeɗo ɗiɗo hari ɓe fof ka nder aljannaji holɗum yaltiniɓe ton ko piiji ɗiɗi pet e andi diina kam fof ko yowi ko piiji nayi ko fiɓugol e wi'ugol e waɗugol e woɗagol joni noon ɓeyɗa ɗiɗi ko piiji ɗiɗi pe yaltiniɓe annabi adama inna ta'a waɗu ɓe waɗi andi ɓe woɗaki ko ɓe innako iblisa inna waɗu o waɗali joni noon oya sali sujjude oya ñaami leggal ngal haɗangal joni noon sabu junubu gooto oɗa waɗali hunde wotere oɗa waɗaki hunde wotere ɗum woni sabu ɓe yaltinama ka aljanna e nemaji muɗum fof ɓe addama ka e hoore nde ɗo e tampere muɗum nde joni noon enen hiɓe miiji bemme yaltinde sabu junubu gootum allah inne ɓaka aljanna on junubu naata to ɓako ñoomu joni noon kamɓe yaltinama sabu ɗum enen ko hombo rondoto dongal sifa ɗum ko tijjo naatogol ko aljanna sina har allah yaafi wawa woni joni noon ko addi ɗum ɗo fof ɗum junubu ɗon ɗe fof ko koko innete ko alhasad koko ete ko gañanede iɗo ngeli yimowo no yimi gimol wo aya hasidalli ala ni'imati a tadri ala man as'ata al adab as'ata ala llahi fi hukmihi li annaka lam tarda li ma wahab wa kana zaduka an zada li wa sadda alayka tarika talab joni noon woni hoore sonjaji allah ɗin fof ko koko innete ko gañanede joni noon si goɗɗo woni añanɗo haray no so dari woni allah nde sendore ma sendaki wona ɓeɗo fodde e page rowal ɗin mi wona seppowo allah noon no andi ko ɗum waɗe sendore nde joni noon si goɗɗo añani haray ɓawɗo opposé ke décret ko allah waɗi kon o faalama opposade allah waɗanamo hen ɗum o ɗuytanamo kanko o ɓeydanamo añani on pacci allah ittatamo ne goɗɗo si tawi tun añani goɗɗo fii mo mari kono allah yoɓirte aywa an ka o ɓeydana kanko mo añanɗa on an o ɗuytana so tawi haɗa marno oto a monani ke marɗo avion allah itte ka oto ara ka vélo oɗa feƴƴa yeeso ton hara joti ko gotal marno mbaɗa wi e sifa noon o ɓeydana fof joni noon tigi on si tawi e ñawde won ko hakkude meɗe ɓa andi ko gañanede iblisa añani ndin annabi adama ha sali o sujjande ko ɗum yaltiniɓe joni noon enen hiɓe rondi ɗum dongal e wakkande hara mi anda ko to fokkita joni noon na waɗgol taaliɓe hewre koɗe mako on ko artigol ɗum ɗon sabu ko gañanede ndin addata yomi wi ko kaye no mari mi mono oɗa no mari mi mono mimi hara mi allah noon andi mo kala ko foddi kon goɗɗo no wawi hara mo mari jawdi hara jawdi no ɓe makiranta noon hara ko fitina goɗɗo noon heɓa jawdi hara ko nin jawdi wonantamo sabu naato e yiide goɗɗo heɓa faɗa hara on ko faɗi hara ko wonantamo sabu naatogol aljanna joni noon ɓe maki noon goto ala waɗa muñinare yonna ɗum lanni ɗulle ko allah ni wallahu ma sabirin andi se muñaki yondino ɗen ɓen ko wiyete algani ko yondiniɗo ɓe waɗen yondinare itten koko inete konnagu e gañanede e yimɓe ɓen si enen allah welde sabu ɓe inni gañanede junubaji ɗin fof windete junubu kono gañanede ma ndi ndi winde junubu ndi bonnane kadi baraji ma ɗum par ce que ko ɓen gañanede ñaama e dewe ɗen wano yiita ñaamirta huɗo joni noon sa añani haraɗa bonnude dewe maɗa ɗe hara en anda konto fof kuɗɗen hara en acca yakke na juutingol beteke artingol koko ɓe maaki ɗo ɗen andi ten ko junubu goto pet annabi adama yaltirka aljanna ko junubu goto pet iblisa yaltirka aljanna enen noon se rondike dongal e wakkande hara konto fof kuɗɗen ko allah dande ɗum allahma sallama sallim alhamdulillah haray musidɓe ɓen ɓe landi wo e nder yewtere nden no woodi ko ɓe faamaali ko woni ɓe faamaali e nder yewtere nden ko wono woodi ulama'u jarhi wa ta'dil ittifaq mo ɓe mari pottal ngal ɓe mari wondema si neɗɗo falji
karamo koɓe ɓen ƴellitike e faljere makko nden ɓe feññini faljere makko nden ɓe wi'i yo darte e fii konnguɗi makko ɗin e defte makko ɗen ko honno konnguɗi ɓen ɗon ɗin gerdete wondude e ɗaɓɓugol yo julɓe ɓe mooɓondir naɗo no lannanga tayyib naqulu wa billahi taala attawfiq okken jawabon hakkil waɗi ɗon anndi allahu subhanahu wa taala ko jonniren hakkil koko hakkiliren summiyatil aqlu aqlan li annahu yaqilu sahibahu an ma yadurru ko hakkil wi'ira hakkil ko waɗi jogotoma haɗama yahude kala ka lorrotoɗa kala ko haɗalima naatude ka lorrotoɗa wi'atake hakkil kala ko naaduma ka lorrotoɗa wi'atake hakkil allahu subhanahu wa taala no ɗuuɗi wowlude o natta faandunde nden e haqqille ɗen wonde o wi'a inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llayli wan nahar o inna la ayatin li ulil albab to ko hakkil o wole e nokkugo o wi'a inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llayli wan nahari wal fulki allati tajri no juuti ila akhiri al aya o inna la ayatin li qaumin yaqilun o wi e aya go e suratul a'raf walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al jinni wal ins fi honɗum lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha si ɗiɗo jonnama neɗɗo on o nafitorali ɗi aray himo waywa mo jonnaka ɗi ka tayyib arten ka qa'ida ulama il jarhi wa ta'dil hiɗen andi al jarhu wa ta'dil fewno ɗum wallinano kana fi ruwati al ahadith al jarhu wa ta'dil innama kana yubhathu qadiman fi rijali riwaya siyanatan wa hifdhan li ahadithi rasuli alayhi salatu wassalam si tawi riwaya ala si en udditi ɓaawo ɗum aljarhu wa ta'dil haray ko tafriqu wonde innama si tawi riwaya ala ko bayanul khata heddoto bayanu al khata kaari o falji nokkel kaari rente nden faljere makko ɗon no serti kaari ko fenowo taw jaɓu kala ko wi nelaɗo maaki haa o adda o baka e nelaɗo ko nelaɗo maakaali ɗiɗiɗi ko ɗi gootu ha kaari ko fenowo tabiti ko fenowo kala ko wi'i nelaɗo maaki taw jaɓu habboren laawol gongol go tan ɗettiri e laawol makko si tawi taƴi wi'ude jooni nelaɗo on maaki sanadu taƴi jooni hande kadi mo falji ko jonnateɗa ko feññingol faljere makko nden rentina e faljere makko nden tawi kadi faamen aljarhu wa ta'dil jaɓata at-taqlid li anna al-islama la yaqbalu at-taqlid fi al-hukmi ala an-nas sew taqlid humagol ñentina ɓeeɗo wi'i o feewa mahoɗa ɗo wi'a o feewa ko honnu yiruɗamo angal peewal ko ɓe wi'i o feewa ɗum no yondinore on ngoɗuma wowla ɗum karamo koɓɓen ɓe wi'i ulama'ul jarhi wa ta'dil tigiri wi'i wa min durubi al-khiyanati al-ilmiyya fi ilmi ar-rijali dhikru al-mar'i al-jarha fi ar-rawi duna at-ta'dil wi'i no jeya durubul khiyana ino jeya e noneji jamfagol haraka ka gandal kadi jamfa kan wona gollitirede jantagol neɗɗo jarhu e fillotoɗo hadith hara himo mari ta'dil suuɗa ta'dilu on feññina jarhu on addalahu fulan wa jarahahu fulan tadhkuru al-jarha wa taskutu an at-ta'dil fa hadha khiyanatun fi riwaya ko jamfano ɗum ɗon jaɓataake few ko waɗi riwaya ima cheikh muqbil bun hadi al-wadi'i rahimahullah ɓe addika deftere maɓɓe fatawa al-hadithiyya fi al-mujallad ath-thani ɓe maaki la yajuzu at-taqlid fi at-takfir
la yajuz ɓe maaki dagatako humagol e goɗɗo ñentina ñaawa goɗɗo ka takfir wo ka tabdi wo jaɓatake o waɗi ɓe maaki haysi imamu ahmad kala jogiiɗo fatawal hadisiya cheikh mukbilon fil mujalladi thani yo yaw o ndaara ɓe maaki si imamu ahmad imamu ahli sunna wal jamaa wi'i fulanun kafir sallataka mahoɗa ɗon wi'a on ko o kefeero innama tukaffiruhu bi hukmika anta li annaka anta almas'ulu bima qultahu si a wi'i kaari ko kefeero ko allanditoyke ko honɗum timminirɗa ko o kefeero na ya wi'oy ko ɓay kaari wi'i ko kefeero awa ko min kadi mi wi'i ko kefeero joomi men wi wala taqufu ma laysa laka bihi ilm a ala gandal ko o kefeero dagata ko ka humoɗa ñentina ñaawa goɗɗo cheikhul islam ibne taymiyata rahimahullah ɓe maaki ka majmu'ul fatawa ɓe maaki la yuqimu lhujjata ala nnasi illa ahlul ilmi wal ikhtisasi hatta la yajtari'a mujtari'un fi takfiri lmuslimina bighayri haqqin dagata ko few kamo janga heerora gandal andugol ñaawugol yimɓe nde ɗettata hunduko mum fewtina ñaawugol yimɓe ɓe jarhan wa ta'dilan ko waɗi si ngal damal udditama man la yastahiqu yahkumu ala nnas mo waawa wowlude haana wowlude wowlay e yimɓe ɓe hiɗen andi kadi salafu salih wallahi alladi la ilaha gayruhu ko wuuruɗen ɗo kon ɓe jaɓano ɗum wuure e maɓɓe kana la yatakallamu fi zamani salafi illa ahlul ilm الطلبة كانوا لا يتكلمون في الناس كاهي بجابين طالبا بولا يمبه بجابتانو أكبر مثال هو تنجد دفتر الدليل الجامع لمتون التوحيد والعقيدة كأودو عقيدة أصول السنة للحميدي كندن أمتنو أتافو رد دفترنه يبقى يوتي حق سفيان بن عيينة من إبراهيم ابن عيينة سفيان بن عيينة وجبل في السنة يدرس في السنة بجوده بجنة بجنها بوئي الإيمان قول واعتقاد قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إبراهيم بن عيينة ومن يراو ما بنين غوتو بايكون نجودي ويا إمام وتاويو أن الإيمان ينقص تاويو إيمان ينقص ويو الإيمان يزيد سفيان بن عيينة وي اسكت يا صبي كأن يبايكم دئو وناها لماني ينقص حتى لا يبقى منه شيء دويتا تهارا فوي هداكي تو منما دويتا تا جانغا دارو داويا دويتا تا بايكم وولتا إدينا بايكم كجونا كجانغو si a wowli a jangali a heɓataka wowloya a deƴƴay ha janga non wowla fahimna mo wowli o jangali o wattay place ka jangeteneɗon wowlugol o heddoto e wowlugol ko alda e gandal hara o heɓataka o janga mo janga la yastahiqul kalam few faamen dagatako koko wona waɗede ɗo alim hada yaruddu ala hada nuqallidu hada ala hada hada la yajuz shar'an ko waɗi haula'i aqran summa kalamul aqran ba'duhum fi ba'd inda ulama'i al-jarh wa ta'dil la yu'tabar bal yutwa wa la yurwa kama dhakarahu imam ibn abd al-barr fi jami' bayan al-ilmi wa fadlihi be maki kongudi karamo koɓe fewtondirɓe gandal fotoɓe gandal yaadoɓe e gandal ko ɓe tukkinirta hakkunde maɓɓe si goɗɗo nani ɗum koye ñobbu ha moƴƴa watta ka ñooge deƴƴa o hana feƴƴinande ɗum goɗɗo kaari mi nani no wiya ɗimmum koko deƴƴete wowlatake yutwa wala yurwa li annahu qarinuhu hande ka wuruɗen ɗo ko hombo ko ha honto goɗɗo jangata wi'en hi ɓe seedike oɗo no jangi na so heɓi docteur na so jangi ha o heɓi docteur o jonnama hande kadi hurriya albahsu wal mutalaa wal ijtihad wal ifta alaysa kadhalik
o jonnama ɗum yo tinno yo ɗaɓɓitu yo wiɗo yo moɓindir yo jaabo julɓe ɓen e diina kan o jonnama ɗum joni noon si tawi oɗo ko docteur ko ɗum ko kaydiri ndin o jogii ni oɗo ko docteur ko ndin kaydiri o jogii o ko docteur ko ndin o jogii o ko docteur ko ndin o jogii si ɓeeɗo lurri hey e ñaawoore masala si goɗɗo e maɓɓe wowli ɗimmo mum ha ula'i aqran docteur yusawi docteur docteur ko docteur en faami ka en ɗettata ɗo konngol docteur gooto wattenmo ñaawowo moftenelaaɗo ɗen wattenmo ñaawowo karamo kooɓe ɓen mo wi falji wo falji mo wi faljaali wo faljaali mo wi faljata wo faljata mo wi faljay wo faljay mo wi yo janngane wo janngane mo wi jangantaake wo jangantaake mo wi ruttama wo ruttama mo wi artirama wo artirama on alaa e moftenelaaɗo ɗen ka inan man kan on o alaa few on alaa karamo konɓen hakkunde maɓɓe ko ɓe wowlata kon hey pay kun hana natude ɗum few docteur fulan qala fi fulan anta uskut anta sabi ko a pay kun uskut de ɓe wi alhukmu ala nnas ko haqqul ulama wigol kaari ko biɗayanko kaari ko zindir kaari ko ihwani kaari ko tabligh alhukmu ala nnasi hakada hal hada yastahiquhu talibul ilm talibul ilmi ey ko jonnaɗa ko ya yawfinoɗa ɗaɓɓa walloma tindine ha wawa kon no wiɗa e kaari mi hewtali ɗum ta'amul kibari summun qatilun lissigari ñamete mawɓe ɓen paykun si ñaami o maaye nani ñiiri e maafe e teewu si ɓendi ɗum hino moƴƴi e neɗɗo jam ka si boobo muynowo ɓiraɗan hoƴama ñiiri e teewu handu heewi o maayi wona ñiiri e teewu warata kono o hewtanali ɗum ɗon taw fahimna ɗum wona dawru men ni few tertoɗen ɗum etoɗen no jangiren ɗum ɗo haɗi en jangugol qala fulan qila fi fulan rudda fulan radda ala fulan fulanun zindiq fulanun hakada aina tadrus aina taqra koye waktu hombo jangata ko ɗum ɗo jokkuɗa ta'allam ya akhi ɓenni ta'allam ya akhi ɓe wi ya talibal ilm in tala bika albaqa'u satubdi laka al ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi jangutu sa jokki a taƴinirali jande ko humpaɗa kon fof arirante seeɗa seeɗa sa ombi defte ɗen a jokki yimɓe ɓen ayyata hay hunde andata hay hunde jangen tertoɗen ɗum ko konguɗi karamo koɓe ni enen ko jonna ɗen koyen tumbinir yimɓe ɓen wolanen ɓe diina kan kon no wi'a e kaari na enen jonna ɗum lasna ahlan lahu kaari ko kafir kaari ko biɗayankojo kaari ko ihwani kaari ko tablighi hada alhukmu li ahli l ilm si ɓe ñaawi kamɓe landitoyte ɗum ñande darngal na an a hewtali ɗon taw hada ta'amu lil kibari ida akaltahu tamutu a ñaa maaye ɗen andi imam ibne asakir rahimahullah ɓe windi ka deftere maɓɓe addabbu an imami ahmad wa musnadihi ɓe maaki luhumul ulama'i masmuma man shammaha marida wa man akala minha mata tebbeli karamo koɓe ɓen eyi ko poso si a lunnike ɗon a pooɗi a nawne si a wowli tun a ñaami a maayi mayde taalibajo ɓura maayugol ɓernde e rewtagol bindu da waawi jooɗaade wowla fulan 3 heures de temps a waawata fewtude deftere jannga 30 minutes kori a maayi e gandal tertoɗen ɗum hada alladi akharana summa hada la yuqaddimuna deƴƴen haa heɓen ko wowletee ko on say noon wowlen kadi yer ko annduɗen ko ɗum woni en saakude qala ulamaul jarhu ala si riwaya ala ko tahdir wa tahtir wa taswibu heddoto te kadi karamo koɓe sunna fof no fotti ijma'an ajma'u wondema karamo kojo diina andiraɗo diina muɗum si o mortike o falji ka diina waɗɗata ko hay e goto jokkugol mo e nden mortande ɗon harmata kadi e dow goto nafitorgol mo ka o mortaki to hada alqawlu ajma alayhi ahlu sunna wal jamaa daroɗen
فهمنا والله تعالى Mungkin kita ada daftar dari debui harus dekat. Pasti oke si orang arlo, mana kesi orang berjawab ni, muala bin diwata menjawab. Bukan, muala bin wallah diwata menjawab. Bukan, joni no jawab bui oke si orang tu tu minta Oustaz Alhouseiny, bukan deh, terus pada aku beri yang belum berbuku ni, mayau tinggi, memang mereka terus. Kono tigi giri do kural musi to mum ko samo mo fi yo niwre nden yo limiere on ha ko do masala ja kumanda do yo prepare mo ko mawdu o wadam wala sabaki hawlande fan do sabbo hawlande masala do wakam yo prepare mo mawdu o wadam parce que ko majjini suka tenkon ko dum mema do be basique e goddum ko tata ko fannu gandal ko hadis be jetti dum be wadi qaida shar'i sabu majjere mabbe be jetti ko ar fannu haga fi be watti dum qaida shar'i tay dum ko hunde hawnide arbe hawi defte de Abubakar Jabri Jazairi windi wata jange arbe hawi wata Sheikh Muhammad Hassan jangane Ibn Hajar al-Asqalani no wondi deftere ɓaawo alqur'ana on sellude ɓuri sahihul Bukhari sharhu sharhaɓe ɗon fof e sahihul Bukhari sabu ɓurɗo dollude yanñi on ko Fathul Bari de Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani wonde marji on natata e jami'a hay e goto e nder adna Allah yahon ka maktaba ka bibliothèque maɓɓe on ronko yiide Fathul Bari ene e ɓuru Saudi aqida ka wahay on tippi ɗon ka nela sasama belna ɗon en ɓuray ɗen aqida ko tawata nata e bibliothèque maɓɓe yiya ɗen defte sukaɓe go wiwata jange ɓe wernay Cheikh Aboubacry Jabri Jazairi ha o nawya taw komi sakkiti yiide cheikhu on mi aynu ha cheikhu on ƴettirawa boobo ka otowa adda ka juulirde nela saslama joɗɗina e puusu wa boobo cheikhu on fiinila jooɗi ɗon ɗo jelti cheikhu on Madina ka julirde nelaɗo o ƴettirawa boobo kadi o natta ka julirde nelaɗo takko nelaɗo ɗon ɓen hino jaɓa bide a yankejo bonnowo diina fiina ɗon wonto ɓe sukaɓe suti e majjere honɗum ɓe falana ummal islamiya o wingol ɗen jangantake ko hombo wowlata e diina kam ma winda e makka ta ko woli kon fof ko windi kon fof fajjere ala ko honɗum hay hadisaje nelaɗo heɓi ulama jokkuɓe hadisaje ɗen andugol ko honɗum woni gonga ko honɗum jokkete ko jonna garanti fenande yi'atake e nder muɗum fes ko deftere Allah nde woni ɗaɓɓitatake nder ton ko honɗum nden ɗon ko ɓayi Allah no addi ne no reeni haga ko lutti kon fof ɓura ko imam Maliki maki kon imamu daril hijra ɓe maki kala ko neɗɗo wowluɗo ɓe maki no woodi ko jaɓete e ko wooli ko no woodi ko salete e ko wooli kon so wona omo gafuru mum wondaɗo salte o ɗum wigol janganta ɓen kernoɓe jangtata ko ɓe wowlata ɗum ko albala'u ko tana faala arande umma on ikwanul muslimina ɓuru oɗo ceernojo mo Saudi en ɓen danki ne'i heɓi teddungal haa Allah subhanahu wa ta'ala ekkitimo Sayyid Sabit oɗo windu fiqhu sunna kañum e ceernojo gono ton momi yejjiti inde muɗum ko Saudi o maayi ɓen fof ko ɓe wiyete ihwanul muslimina tigi tigi organisation ji international ji adna Allah ɗin fof ko kamɓe woni gerde kamɓe woni dirisude ko woni finansude ɗi ko Saudi yemɓe ɓen ɓelle ko salafiɓe goɗno wayde Saudi yemɓe na salafiɓe yenna docteur Yusuf Qaradawi buhu yenna Cheikh Muhammad al-Mutawalli al-Sha'rawi wiya ɓe jangantake joɗɗo wiya ɓe jangantake memuɗo kala e ko ɓen addi kon e an wiwɗo ko ɗum ɗo tun jangata joɗo de tabal ƴetton micro ndaras amari ko wola awa haray ko cheikh ummaki o kon o jawabu makko o jawabu mahiɓa e ganda holli wondema
karamo koɓe towɓe ɓen dow si ɓe nangodiri enen betiɓe woyen heƴi si wosen naati en jin ha lawi gurdam men ɗam fof wonayi ha lawi hara en darani bindi ndelo wiyeteɗo oustaz tawa ha adna lanna yiyata kaw fiinoto ha adna lan oustaz kaari en ni tawa a ndaariray hunde oustaz kaari en gonɗo ɗon ƴettuɓe bindi kamɓe ɗum e bibliothèque hiɓe jooɗi ɓe jara koɓe faala tawi no memugol bibliothèque taw ko tuma hewtuɗa université taw tuma hewtuɗa jamia si waɗa docteur à l'université méthodologie de recherche naton o matière jangete mi naati l'école komi yii matière wiyeteɗo méthodologie de recherche janngugol mo ko komi naati ka université on ko matière spéciale tindinowoma ko honno ardata e bibliothèque ɗaɓɓita masala jonnon ko honno hanno on janne ka école primaire ma ka collège ma ka lycée ko ɓay a siwa ɗaɓɓitugol a siwa ɓadagol bibliothèque taw ka université menen min addi yiwde matière wiwɗo ko ni ɓattorta bibliothèque e ɗaɓɓita masala yiyay ɗo goɗɗo mo hikkaki ay nokku no wiya min komi faani e ɗum ɗo gagaji ɗa hewti faamugol est ce que ɗa hewti faamugol awa haray alhamdulillahi rabbil alamin cheikh o huwa muwaffaq fi da'awatihi hadihi ɗiɗo konnguɗi makko ɗi mawduji makko ɗo hiɗi woni munasab e probléme umma on tigi tigi fotuno hara no woduno yimɓe ɓe Allah yanñani sooke o tambitoɗoɓe ɓe yoɓana ɓe biye ɓe jinda e nder aduna on ɓe yottina ko ɗoni yottinde ɗo yo gandi a cheikh mohamad al mutawalli asharawi ɓawi windi ko deftu makko wiyete ko mujizatul qur'an ko karamo ko ɓe wiya ɓen firi qur'ana janni ko ɓe wi mawɗo wina wo yeto men ko Allah daali kon simaya jaka fus men anda e qur'an on sa windi tafsiru sharawi mujallad sappo ɓay ɗum feeñani jongo ɗum en ɓe wi ɗo yo windu menen in ɗo mbuɗɗin ɓe financani mo chaîne ji 13 à travers le monde c'est des milliards ɗum ko million ji dollars tawi ka o jooɗi ɗon nde mo janna chaîne ji 13 e nder aduna Allah mawɗon suufete direct ɓe inni menen ɗo yo windu min waɗay aduna o yiyata o fira so windoya so windade menen ɗo en ɗo mbuuɗi amen ɗi min waɗi ɗo yo firu no aray ɗo tawa hay iwgol makko Sénégal arɗa karan ta ko so hewto yo yoɓita ñamade goo aray o ŋaccanayran hakke mi ɗumnimakom assalamu aleykum laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal